Good morning, honorable members. Ngasigi agenda. Paikhatcharge. Agenda number 1 questions. Ahanbada start question number 275. Hangigadaba honorable member Shri K. Meghachandra Singh. Pakhum Bibigadaba honorable Minister Commerce and Industries. Sir, start question 275. Good morning, Honorable Speaker, sir, and members. Sir, question number 275. A. Answered that the reason for prolonged delay is due to non-availability of fund. Sir, supplementary amanida thamjage sir. Sir, masisu urkulgi commerce and industry gi makhada tauba cold storage chain sahi taret hena sahi masi 2022 gi report ta sahi taret hena idle loire aduga masi paisa kaithokre aduga fencing adagi land development khara tauraga cold storage akoigi machine ji install tawdaba haitare adro masi maruina urkhul district sigi akoigi fruit sing shape tawnanaba adagi porthok sing mayam sing ji tawkanda mayam thabak pido ni sa masi karigi sahi mayam ji huju phawa karigi no hain hangbada ina question da langni sa finance department hai UCP rakti hai manit ko degi adagi amuk UCP raktabdagi makha paisa pidi hai adagi amuk somde UCP dri karigino harak industry da hangagana manit ko na UCP raktabni hai huji phau pidri aduna masi si coordination ma irei leitrip si karigino miyam da kanagadaba cold storage chain district ta lei miyam si coordination si industry department ga work agency ga finance department ga coordination samta leitaba masi sum leira roidabra masi sum hinghala roidabra haibasi simta clarification PBO sir. Honorable Speaker, sir, Sigi project se Punalpa crore ahungi project. Masi 2002 ta sanction tormani. 2002 ta ki tawbuduna masi da 8 component ne tawdori se land development, compound fencing, cold chain, common processing hall, common facility, office building, approach road, campus road. Masjid da crore ahungi manungda moina crore amaga lakun thadoga development land development ne aduga compound fencing ne torkanda atai je shurum draba ana atai shurum dra dagi minute ko na tawbani ada phanju leitre haidana tarwa su khraga utilization certificate supil tawa adai di akhoi la akanda hujik mo utilization certificate 120 lakh to ki pire 2012 bidu pire aduga hujik khoina hari basi moigi paisas mayam do moina phajana sudrabnina matamda pirakthana lapse soira matungda hujik khoina government china Central Ministry project mega food park chi approved tawre 2020 da adu masigi makhada hapa kanda hujik sar khoi lakh ani makhai crore ani makhai gi da tawra kanda hujik ayamba saba loire machine nari kari khinga da budang ngare aduna masi khoi targeted to be completed by the end of this year sahi loisalak pasida khoi loisanna baina target tawse sir amatanga thamjage sir masi 2012 haijo honorable minister works hujik paibi ribo works na haurambani aduga commerce and industry minister su leitre sir ain laktaningi bidi sir masi azum matam si chahi yame hujik phautu di sir ando time bound namta masigi akhoi perishable fruit and the production myam si da tarami myam thabak pi dawni sir hujiki awaba sida kananaba urkhul gi parja sing de kananaba time bound amtadi PBU sir lotion bagi hype tare sir rene is targeted to be completed by the end of this year so lotion ani hujik construction ayam ba loi re only machinery ke do khin ga da badanga
Mathangda star question number 276 hangbigadaba honorable member Shri Surya Kumar Okram Pakhum Pipigadaba honorable minister relief and disaster. Sir, star question number 276. Sir, answer is yam sang a question do in sir. Sir, we recently natural calamities, ma'am talk about disaster, talk about siki mari lainana sir hangjabani. In the last 10 years, year-wise details, natural disaster and calamities ki BBU haina hangimne sir sida home affairs ki koi guideline ministry ki guideline kari khara pibir e ikum na 10 years sida natural disaster talk about calamities talk about si kachu yamma moi masi karam bano haina identify to biramagadi phagadra na khali masi ma pibi ba yagadra. Question number A. B gisida hang basida na state government na proposal central government da thokriba calamities me am 10 years thokriba me am sing sigi thabi khibra hang bada 15 da 16 da 17 da 19 da 24 hailstorm aduga koigi flood in the wake of cyclone Rimalana. The drought 2019 gisida sir 26 crore masi akoi central government na su release tawre ado sahi manga sure sir ai mamangi assembly session da su pukhat sakibni sahi manga sure sir 26.56 crores is sir huji phok finance department da pending tawraga lairi haidna answer ji khumbi sir masi karigino department khatana only held responsible thokte the government should be held responsible sir masi karigino sahi manga thadoktana sum thammi se karigino si thadok tragadi hoji health strong gi aduga flood ki thagriba mayam singsi central government si gi UCP dragadi thador kadra thador oidra haibidum tang honorable minister na thambina ba haidra sir thamjali sir. Thank you. Honorable Speaker sir, akoi honorable member na last 10 years da akoi disaster thoki gi matang da hambakana koi 2015 da flood thokpa aduga earthquake 2016 floods and landslide 2017 and drought 19 hailstorm 24 asia koi state disaster hana lo thoki di 2019 da drought thoki duni atai di center na karigumba national disaster hana lo thok khrab taradi akoi state amuga lo thokte aduga certain area da khakta effect of already akoi asiguma drought or natural flood natural calamity or disaster hana lo thokte but state ki SDRF fund gi kona drabadi sigi center su nirga dumaina koi paisa akoi demand toraga pirak pudana mo manage tawni drought ke se sir 26.53 crore out of 151 crore when demand to Uganda 26.53 crores lakpane akoi se verification kha tawdaba yadaba su thokpa maram de khone demand tawbudu ga lakpa se ga manarak daba and at the same time matam se khara akoi gi the state the problem here and there thok the khatang delay tawrame adu ba khoi bank account mo verification tawba adu gum tawkhib gi matam khara lawkhibani akoi center da khoi gi handak ki hailstorm gi de akoi state disaster when the lo thokte but flood ka hailstorm lakhiba asigi de akoi hailstorm gi thakre 7.11 crore gi 711 crore gi akoi thakre aduga flood ki de akoi kana thanangai honari hoje ki drought ki 26.53 crore gi se akoi athubda pithokna ba ai miyam da thamjage hanaso khoi honorable member na hangkhibne ai ningsinge ado khoi na process kha changba kanda ajo irang thoke ba ma sum khra delay tora ba kanda verification se matam khar laukhibni otherwise now is almost completed, it's already completed, it is just a process for payment ado yam anthu bada pithok ne thamjage. Thank you. Honorable sir, sahi manga sujal sir aduna amtang khoi Karamakanda Thadok Pigade her timeline, Honorable Minister and Tambiba Yagadra. The Ani Subada flood Tokiba, Maruina, Honorable Leader of the House, and 60 years to talk about flood and Tambigra Sida,
business small businessing mayam achoba businessing di moi insurance yawa mayam claim to mayam insurance claim to hodaba yahodaba mayam singsigi masi pabirabra pabidabra haibidum tang asigi handaki natural disaster thokibisida adai flood thokibida sir aina tajagibida cyclone Rimalgisda 10,000 gumba koi gi government na athubagi khara pibigi hana tai sir adu masi first phase ni second phase pidharaktre na mayam si complaint lakpa khar leiba masi gi na kari thorang tabak thorang pakhat piba leibage masi gi process leibibra aduga sir aroibada sida pibirakpa kaino sida infrastructure mayam so a house mayam so a koi handaki natural disasters in but 9 human lives claim and sir claim altogether 9 human lives and sir pibire makoi sing sigi 9 human laigidriba government has recognized toramni makoi sing sigi kari compensatory program kari laibibage have dong tang thambina sir thangatchari sir thank you Honorable Speaker sir akoi hailstorm okay cyclone Rimal thokpa matungda akoi honorable leader of the house honorable chief minister na SDRF fund ge whatever it is available akoi thubada relief kra pinaba habna hauzik SDRF side ge spend out say around 60 crore must spend out akoi center su demand tawna manage toram se hana taw kan face wise ka tawduna credit thungki dabusu lei thungki busu lei adu si se center da khona thubada PBO hana demand taw kan da center team sida inquiry team verification ki mak dosu lae mokoi on the spot inquiry tawraga muk han khibne khoi report su pizare khoi pursue su further tawgni si akhoi na di rehabilitate tawbidi nate we have certain rates under the SDRF ki kano rule makhada adu ki amount mutung na khoi pig dawri bani hauze ki property damage have si so khoi cover tawbusu lei cover tawdabusu lei hauze yam thoki brina akhoi ki DDMA DC na DDMA oyen DC ki makhada verification je ayam mudu loi silag report si pi khibni hauze te open obrina CC habidi ai habidi ngamoy but CC yam no important when akhoi noble chief minister lawraga tongan ba help in abasu yam kana honari thank you sir mathang na star question number 277 Hangbigada Honorable Member Shri T.A. Shyam Kumar, Pakhum Bibigada Honorable Minister T.A. Hills. Honorable Speaker, sir. Start question number 277. Honorable Speaker, sir. Sir, question number 277. Kada Department National 2022 Dagi Paikha Prathabuk Singdi, Community Hall, IBR, Retaining Wall, TRI Administrative Cum Training Buildings, Guest House, Amadi Cultural Hall ni. Kada Thabaki list ma phangu konana annexer 1 na phangbi gani. Two 7-8 Hangbigada Honorable Member Shri T.H. Lokeshwar Singh, Pakhum Bibigada Honorable Minister Water Resources. Good morning, Honorable Speaker, Honorable Members. Start question number 278. Honorable Speaker, sir. Start question number 278. Answer. Kada FMBAP scheme gi makhadani. Kada retaining wall trahumdoi chankre. Mafam sing work order copy amasung agreement copy di annexure 1 da hapjare. Gada details sing annexure 2 da hapjare. Gahada ising ichaw makha tana thohandanaba sarkar gi maikei dagi temporary amadi long term preventive measures sing Paikhalli Gada Chumde. Thank you, sir. Sorry, start question number Hojiki, Aina say Hangiki, but that Masaki Karma scheme Makadon Hangjabane do FMBAP scheme Makadan High. I will Mamangi, any question Tonagi Bakandu, the FMB say, Kugi Taba Amada,
kare ani loina break up tawra khaidok macha macha khaidok bai da madu yaroi kam akhoi achawa contractor tawin highway ne du tawren singdok piro maju kari ground na haiba do haidi FM scheme se workers sing khoi gi work sing se khoi gi break up tawra ga kam sing da pi bra pi ba ya bra hangje bani de amana khoi gi question handak manipur thok ke bi sing isau adu makha ta na thon da na ba sarkar gi oiba kari thorang lokhal abagi hangjabani adura khumbiri pakom ji ising isau makha ta na thon da na ba sarkar gi mekedigi temporary amati long term preventive measures sing paikhatle har paikhali ba temporary amasung long term preventive measures sing se kari kari no tang hau ta thambi FMBAP की मखादा कोई पाइखली बथबक सिंसे कोई मफम मफम मतुंग इन खर खाइदोक पसुले अदुगा खाइदोक तो पसुले कोई की मोस्ट वनरेबल एरिया दा आइडेंटिफाई तौर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा कोई DPR से सबमिट तौजब कांदा कोई की DPR का अप्रूवल लाग पसे खर खेतना लाग पगे पाइखत की दब मफम सुले अदुगा खाइदोक पखरा जो DPR matungina lakhi bagi sumaina pakha kebani hauzik both temporary and permanent measures say hauzik FMBAP ge makhada low khibi se su say flood prevention ge damak low khibani adugo flood thokpa kanda akoi temporary ban saba adugo akoi material kha supply tawra club singda honorable minister MLA singa mama lekai da sumaina I think kai bom mophamda अखोई थेंगनब होनबसी टेम्पररी मेजर नि परमानेंट मेजर ओइना अखोई हौजिक फ्लड कंट्रोल गे दमकता फ्लड मैनेजमेंट गे दमकता अखोई मास्टर प्लान से अखोई काना सेमी ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गंगा रिजुवनेशन गे मतेंग लौरगा हौजिक इंटायर मणिपुर गे पर्टिकुलरली बेली दा अखोई परमानेंट ओइना कमाइना अखोई प्रिवेंट ओबियाब्रा हैबसी river की nature to study तौबा soil to study तौबा मतम खरा लौ के बने honorable chief minister ना directive PB दोना 2022 तक study तौबा हाउरगा हौजिक असी के report से by November tentatively असी अकोई report से detail से complete तौरनी है ना अकोई थम्जबनी असी ना permanent के तमंग हाई बतारे as far as possible flood control तौबिया ना अकोई होनरिया ना थम्जग thank you Matanda second sigi hangbiri aina haje siga khumbaji kitang tayon na do ai full ba khoi demand discussion dai se mai hangjarage tang tang chang ane do ai amatang hangjagi hujigi ritini wal sang liba mafam ningje asa ina hare di mafam amato dal pala yang khai kunthani fu loi khai dok ba contractor ma toga ba do competition to ma gi tawrira natraga ngasagi quality kanan heli kanan hende abigi khaido ira aduga ngasagi madu thabji working wale chalama kanda mana leibak se kakthara kanda fill up tawdaba se loina tawdre bai gi da mafam traga humdo yawe ba yaw bisi ne maximum 99% je harbor art filling se tawdre ba tawdaba bisi da ina sum khanjab da haitan masi sum tawdra di se example larai kinabi changja wang khalai se andak ta thoki mayam to sumana tawbira maga leibak se fill up tawdra bani na se exam lai tare khungi adaida mathoki bido rating wa je chambira ma ba sallaga mana lambi kum dana banana chorok je kakthak kharaba kakthak bima fill up tawi har ga dum horen heng tawdi tahodra mina de lambi balong kakhi ne ba aduna hariba RCC gi rating wal tawdi khuding making je mon lebak se kakthar ga thanbira ma khuding mung je masi jang khogi hogi ki ngasi heng haitare masi tawbiba yaroida tawdra di rating wal chambe artha kari lege adum tang takbira ma yarge honorable speaker sir I atubadasi contract singbo engineer gi through the directive piraga tawnaba tawrage thank you sir Mathang the star question number 279 Hangmigadaba honorable member Shri K Ranjit Singh Pakhom Bibi Gadaba honorable minister water resources Good morning sir star question number 279 I adum supplementary the answer si am sang adum supplementary ga loina thamjarage sir handak ki sahi si yamna awaba ta gi bai batai hau ki ba me gi roi ba ma sung jun gi
अहांबा चयोलदा साइक्लोन मेराल रेमाल की कनोदा सैथेंगना हाइबता अखोई इसिंग इचाउ सि थोक्तना अनिरक अखोई थेंगनगेबा मदुगी इसिंग इचाउगी अवाबा मायोनगेबदो मतुंगदा थोलागसु मदुदगी अखोई ngathokpa yananabagi wakhallonda ai masigi question si aina thamjabani hujikta so ai mangda honorable khundrak phomgi MLA na hangbi sigi baga ising ichau si mari leinai sa aina punna sum paukhum pibada kitang pandaba yadaba handaki sahi July ama ani amasung ahumda Imphal Turen gi maruda nong kaya yamna jukhibagi amasung July ani da Turen gi imai kaya wang khibagi haibasida honorable minister na what July 1 2 3 da pibire aduga imai se flood ki imai se akhoi gi sanjen thongda leiba high flood level dagi henna wang hi na thambira sa aina honorable minister gi attention draw tawjani bi sar akhoi gi ahan ba amasung anirak churokhiba ising isau ising nong churoktana ising chaurokhiba se Indian Meteorological Department samna harabada akhoi IMD sina akhoi alert lauthokhiba ai thengnagi sa adi masigi cyclone remal lakani khotkani haibagi kaino se IMD na alert lauthokibagi information se kari numita aduga karpung kaya da phangi IMD ki alert zerol do phangaba matungda department sina kari kari section thorang lokhat ki habasima ai khangni sa aduga ani suba ising isau aham bagi dubudi surprisingly oibnina maduma khoi khanaragum se ani subagi ising isau sa July gi ani gi numidang wairam dani no khoi ising thumgri se ai mun se record tawjai aduga nong kanna subasina July ki tang amadagi horokhibani aduga sida ithai bere se numidang wairam pung ani gi pung manga da ithai bere si hanghi haidana honorable minister na kumbirib se masi ising chawraba kanda dangai fadana hangbo ina tawba aduna khangjaningi ba question se masigi hairiba IMD gi information si lairaba matungda matam chana hangamagadi ising isau si thokdaba yai haibasi adomgi wakhanda phawbi da bra simitang thambiu sa Honorable Speaker sir akhoi nong si yam kana churak pa yai habagi warning chakoi department na phangbugi matungena akho khudak ta turen kai bi abom phama khoi sembadi ngamda banina akhoi material se prepare tawi 28 May the thokhi banina ikui kui do 28 May the thok pase more than 1 week se koi fight torak pane and then within 20 days amuk lakhi buda akoi material collect toba aduga khoi department ge engineering masa ge division da alert toba ase anytime ase si thok pai haibase akoi instruction piraga thorang tauraga akoi preparation di tobane but 28 May su 20 July 2nd gi su asi ising chawbani mak se mostly overflow tobane kai buduna kona overflow torba matungda kai rakpani aduna hanaki ising chawde for last many years thoki da thokpani na akoi gi preparation asi prevention tobadi ngam khide adubo thoki budamuka manage tobane da koi kan hona kibani ithai berek se sengna hai bakanda mamangai dadi hangmusibya yadabani maramde akhoi power department gi magi level ma maintain tawdaba yadi haibage adugo somda 2018-19 adu matungda muki thokhiba 2022 thoke toba aduda property miyam mangdoba miyam wagadoba du khallaga siti hangdabi yadi even hangwa hardi remove tawgni haifau toraga July 2nd gi July 1st morning digi hangba horabani water level maintain tore thame aduga akhoi makhada ithai berik yaudringe da isingsi overflow asomgi northern side tore have kanda hanghan khrabani
adu by evening all the doors si adum open it tawki but asi the problem ama si sir downstream ge level ga upstream ge level ge mana khiba hang abasu cha mana kraba adubo full hang ga thamga do main taw adu sing chawbi ai haba kanda ising level to yenga ga thai berek je hana information pirga adum khra hanga maintenance tum tawra 24/7 ako monitor it tawne sir thank you sir Mathangda ai lo san yare sar ai ka supplementary kan da takha charoi honorable minister sar gi through da ai somai nam ta tawjage ujiki du power gi sing level thamda bo hono boda hang ba ya da bani ga haiba wafam ama thambi gi madwai gi area du khitang kup na yengsan bi bo maram di ising ichaw hai basi sar akhoi gi yamna kari haini khudong thiningai oi ba hai ba tai mayam manipur gi ising khuding ba ki punbam ori basi loktak project ne ba loktak project sit thingat laga ithai bere sin thingat laga ising store to bani adu ising thingali ba ising je thadok na ba hadi ithai bere se thadok kan da si yong na khoi imphal da handak ani ra khudong thi ba tori se khoi tawram bo hen ai ngona feel tawi maram di thingat laga thambi do phato ga di aduna mathang da di sigi matung da thok tabusu oisunu karing ba thorak ta ba gi pau phangba IMD की करी की रिपोर्ट से लेबा तारगदी खुदक ता इथाई बेरेस हांगदोना नबा सरकार न मदु पाइखत कनी हाइबगी वाफम दुमतंग थंबियु सा sir akhoi paikhan ab to ge aduga asigi achi hangabso hauze ki isim bolum di adum upai leitabani aduna diversion ge demata akhoi mafam trade identify tore lota ki diversion ge demata honorable chief minister instruction pi duna athuba da paikhan ngai kho honari thank you sir Mathangda star question number 280 hangbigadaba honorable member Sheikh Nurul Hassan Paukhum bibigadaba honorable minister PhD. Good morning, Honorable Speaker, sir. Star question number 280. I supplementary doina. I the answers yam sang manina supplementary doina lagse. Krege, water is the elixir of life. Ising krege yumthong lising mariga chamnga ga yankhai manga da tap water connection pibi khrena thambi masige detail haibdi data do haibdi hairiba yum lising mariga chamnga ga yankhai manga connection pi khre badugi detail do pibi na bai honorable speaker gi through the honorable minister gi puning chingsinjari aduga ani subada expected timeline JJM gi expected timeline luisan gadau se sok lising ani ga chali ba sahi se gi December fawda luisalani na thambi aduga NDB gi na July 2025 fawda to gota bo fund allocated fund siga adaga fund seasonary siga ani sigi difference yang bakanda hoji fawda fund season akri ba se 41% khatamak season akri ena takpi loina na leiriba apunba household total household lising tarama thoiga samga leibagi manungda hoji fawda tap water connection piri basi department gi matungina 4555 haibadi 39% of the household apunba leibayum masing gi 39% khaktamak equitable water connection piri ena takpiri masida in hangjaningi badi how will the expected timeline be achieved financial and physical progress is less than 50% have the financial loina na physical progress is 50% yaudre asida 61% gumbagi chang lehori masi high river timeline sida target achieve toba namgani habiri basi kamaina tawraga oithokaduri bano haibadu masu thambiyo aduga aroibada khoge thambang khongda sariba rahmania gi water overhead tank ase leak toba adagi poor quality oibana maram oraga khoi trial toba matamda commission tawdri chalaiba haudri basi ising thajal lage yengba kanda leakage tobagi khoi gi video ayadum honorable minister dai share tawjage hairisi karamba step lokhat pirabano masi check tawnanaba aduga quality control tawdabida sahange basung laba water head tank ase chalaiba hauraba kanda masi chalaiba ngamgadoribra hairibasingse katang khangjag Honorable Speaker, sir, hojiki 4,555 ki details so honorable member da I yawnjarake karamba household jing the masi connection tawgibno haibdugi keno do mai pijage aduga hojiki 50% khatang ngairi haibagi wafam ama
ꯑꯩꯗꯤ 50% ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ 100%ꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯗꯤꯂꯦ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ 1 year ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ 1 yearꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧ ꯉꯝꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯦꯅꯤꯇꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯏ ꯇꯧꯗꯦꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯈꯔ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 5%ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ water sanitation committee sina 5% project to 5% je koina puthokadabane ba scheme ji manungda haibi se aduna 5% se puthokpagi matang la pa se mayam ji khara maning han ba haitare adubo khoi hojiki local support se honorable members su yauna khoi basigi committee se masi sema matamda ina hansu mamang da su thamjagi duni honorable member loinamo hek ising ta dragana akhoi de heta haiba adugo pairibana village water sanitation committee na akhoi nataba aduna masigi se member mayam lo yawra kandadi ai yamna thuna masi chip tong ngodrena khali honorable akhoi ge members yawna masi mtang keno tobiyo aduga hujiki thambang khongda saribo overhead ki keno se moi se ai ngonda hujik makti madugi keno se yawdre adubo ai masigi details sima lawraga ai soidna pijarake aduga ai honorable member da sigi question sing je mari lenda da ai request ko ta tawjage khoi gi intake ama honorable member gi hek manak ta sari sigi intake si yam kan khongtok ko khotok gi matang am lai je contractor sing duna yam sangna khoi gi sara bani na loisu loi ga dormi na masim tang ayaba pibi re ga di yam na phani aduga intake sim loi re ga di hoji gi prompat ta sari ba prompat ta leibo water supply scheme ji hana already intake am lei hoji adugi intake to muga tawradi upgradation tawrokoni ado masim tang tawragadi yamne hena akhoi phagadan khali top youth club ki president local gasu akhoi gi department gi ichin law sing wari sanari na hai ado masigi posting ji yawra kan dana sai gi 50% lei do madu yam thun achieve taw ngam doina duna sai gi pipeline di tingaba ising di leitaba sigi issue se sumbi intake kumba kai gumba si leitab duna maram mo kan da tholopone da masi yaragadi honorable member na masim tang mateng pangbiragadi hariba honorable member gi hojiki tahonjaningi ba singdo madu soidana yam thuna ai oigadra na ai smai sum khanje hojiki da honorable speaker second ngutang lu jo pipeline ting ba se hojimaki oi nai khoi pipe ting da ba jaga khetrigaw da khetrigaw assembly constituency da khungang kunthra leibagi manung da khungang taraga taruk pipeline se hojimak something mak tingdre hairibe sing sisu tingnanaba aduga leiriba ikhoi water sanit ngasai ge 4555 water connection tap water connection pb re hairibe segi detail du so pb raga haib ayam bana khetrigaw ge sarkar department na pb re isi ga adagi phangibe ising connection phangage ising tari basiga chana daba masuleiba masigi se punna yingminaraga masi corrective measures lumina na pun honamina se na enumaina thamje thank you Mathangda star question number 281 Hangbigadaba Honorable Member Shri Surya Kumar Okram Pakhum Bibigadaba Honorable Minister Social Welfare. Honorable Speaker, sir, question number 281. Answer si am sangre sir PS anim sure. Sir, I yaringai tension naba hona jage sir aina hangjarib si State Transgender Welfare Board ki Transgender Person and Protection of Right Act 2019 koi parliament pass to give act ki makhada transgender board koi transgender chinnaw sing sigi marginalized koi na wera we chinnaw sing gi magi act ama 2019 da pass to give sida transgender welfare board ama masida sem ga da sir aduna sir aina thengnajarak pasi manipur gi ahanba transgender lawyer ama okpagi
ai function ama yaujarui maduda mkhoi gi grievances mayam je am pukhalakpaduda adudi ai akhoi assembly August House da noi grievances mayam da pukachage na tomne sir case ahum mari sui ai right platform da pukachage question supplementary ahum mari da thamjage sir hangjagri ba question sigi makha da akhoi answer mapan pire mapan ji da sir ahan bada ai adum club tawjage ani hum ahan bada transgender akhoi gi ngasai welfare board sembasida transgender led community based organization transgender na led toba community based organization ama yauga dawani haibagi x gi makha da leiba adu masima yauba u da sir adagi expert committee on survey and data collection haiba sidasu hujiki akhoi gi community based organization transgender yauba karigina hadi hill and valley pull up tor kaduri neba masimasu yauba u da masi karigino pull up club toksinaraga aduga chap manabada akhoi ngasai gi policy program schemes mayam semakpa matam sida CBO ngasai gi hairiba community based organization sigi representative expert committee sida yauba udaba masima karigino haibdum tang sir thambiyu ani subada akhoi state district level medical board na health department loina na 7 districts ta consultation akhoi gi transgender jing sida consultation adagi sex reassessment surgery aduga masi sex change operation mayam singsi senapati thawal urkhul bisenpur chandel tamenglong sida tawna hebado health committee sida akhoi state sida hujiki sex reassessment surgery aduga sex health schemes he hujik phokta ayushman bharat ta natragna state sigi schemes sing the yaudri masi yahon binaba policy program laibibra haibdum tang madum tang thambiyu haina sir ai honorable minister da thamjari sir aduga ahum suba supplementary da sir transgender protection cell sida su sab manana ngasai gi CBO sina submitted tawre home department da adu home department dagi masi reply ama laktri haiduna sir thamjari sir supplementary kharaji honorable minister na tang thambina ba sir thamjari thank you honorable speaker sir hoigi lai boi transgender gi issue si yamna ek sisu pass to busi 2019 da tawne duna si makha da koi board si form to ro matung da koi meeting kya kudi anirak kumba koi phangure ai samu yawar kan da commissioner yawar kan da koi road map am di koi kanna tawna na bai na koi state ki waina pai khalaga leibani du koi policy si koi kanna koi kano to ro matung da koi gi meeting to ro matung da koi makha ta na kari to buya ge habdu khanar matung da hojiki hairi ba koi answer mayam do ai pijabani haina sumaina thamjage aduna inong no boi bani na koi gi honorable member na kari kari suggestion sidai da sisi to se habdu koi punna tanamina kanda koi sigi policy je hena phajaba mong da tongna na ba koi tongmina se na sumaina ai thamjage sir ai right platform da sangna puga chage amani khatang supplementary amani khatang honorable minister na hujigi hairiba transgender singigi representative sungsoi soidana hairiba member board phamak podo oro medical gi oro kari gi oro masima yahon binaba haidana ai thangkachari sir aduga hairiba kainoji gi act gi makhada reservation policy thambiyu hai masima government na kari masida kari khana bibal laibage adu moi lumsum assistant ama assistant financial assistance sahi khuding pi haiba masida su karai da thadarino moi ki transgender representative oiba NGO nataba tongan ba NGO da thadai adu gi through the pi hai adu makhoi yaujaba makhoi na khangba NGO du da recommend tawbiraga di aina XYZ amada tawbiyu haiba nate masidi makhoi na khangani adu startup program sida su startup scheme sida su makhoi ki special reservation khara thambinaba haidana sir masida thami masida government ni kari plan lebibuge adu all as transgender person sing ki all as home sing masigi plan lebibra si kitang thambinaba sir ai thamjari sir thank you hojiki kanu gi si hogi central gi sponsor scheme am le smile haidana smile sigi makha da hariba hogi honorable member na palle ma am du loina include tawe hoi state ki su ngasai gi policy ji semrin ni na makata na koi tongna na bai na koi kan na di hona re du hojiki o member sing hon ba hai bu koi ai yaw na ba hona jage ha nes man tamje sir gender budget ta pajan khanar se mathang da star question number 282 hangmigada honorable member Shri T. Shyamkumar Pakhum PB honorable minister transport Sir,
Start question number 282. Honorable Speaker, star question, answer to star question 282. Transport Department ki bus missing si kuntra marini. Hujik oine. Bus chali si Imphal to Kakching, Imphal to Bishanpur, Imphal to Lesang Them, Imphal to Mayang Imphal, Imphal to Moirang, Imphal to Kakching, Imphal to Chantel, Imphal to Yaribuk. Mapam Nipan si da hujik oina MST na basi service to dun le. Sir, supplementary question thamjage sir. Sir hujiki haiba mafam kenwada nipanda state transport department ki bus singji service tawre. Se bus singji haiba 34 leiba bus sing loinamak adaida sina khrabra. Karigumba bus sing sina daba hujik leiba oiragadi Imphal to Thawal project to Mukhong, Imphal to Thawal Beres, Nupokethe Mambi, Imphal to Andro AC. Haiba, Zaga Humzi Yamna Quigi, Conero Batapa, Adunasagi, transport service Yamwabu Zimatamsida, Adunas. Haiba Bussi, Ahen Bale Recadition, the Blecadi, Haiba Siki Zaga, Humsida, Bussi service of Mayagadra, Habits Adum the Kanjini. Honorable Speaker, Honorable Member na hangbiriwa question che soidina yengdi yengshin jage do masima sesu kasau sidai na hai phongthok ning bana akhoi gi MSTC huji che regular boss MCS grade 1 ama khakna regular wena MSTC huji chalai du leibne manager office assistant mayam sparoi masigi sisu loin contract aduga heavy driver da kunmari gi manong sida moi myam se televoices casual oina huji lady ni ado huji akhoina MST sida bus sida han casual da leram ba sisu chatba ya da ba chaka khalib ni na tang ahum aibak thiwa tang ahum last year May degi huji phawda chatba ya da ba chaka leb ni na Hujik Hariban Nipan Sikakna Nete, Hujik Simatam Hadram in a Matam Kating Ilotake, Hill Jing the Show, a coin of Hujik Taram Mase, Jing the Show, Tambakaktanate, Nipan Tarise, Jing the Show, a coin of Mapam Kumatwe the Tarme, Impaldo More, Chesami, Sondal, None, Tamelong, Nungba, Tangal, Chiripam, Mao to Timapur, Imphal to Kosomkolen, Imphal to Tampung, Imphal to Kamchong, Imphal to Khopom, Imphal to Tame, Jorjambu to Faisal, Jorjambu to Pihang, Jorjambu to Parpong, Jorjambu to Sinchol, Jorjambu to Pukpi, Jorjambu to Sangekot Haina. Jingi Lambi, Jing Hill area da so si pers miam si tharmane. Adu hujik sida, Masai na Pankiva, a quick MST sida, telewages, adu casual da shuva, driver sing share. Mapam sida hujuk, Madam Sida Chalpa, Yaba Yadam su ama, adu mataka, Moigi service ke sida su, Moibu Equina, Namna Tohange, adu duty big have the Sumasima city, Awa Amale, Duna, Yarudi, Sikitan Jaslorga. MST gi worker sing she hoji I am say only MCS grade 1 amakak run do company and moi me am se telewaje salary ba casual riba sima city sisu akhoina hotnaraga moi si akhoina contract oina to yabra duk mat ying chilaga mafam hairi ba jing da su chatpa ya da ba su akhoini adjustment khatorga sima se jing area da su than ma kan honage hoji se bus yarib si bus huji koina bus si kunthamari asor kunni mari si huji krisu atum working conditional le adu huji lem hauriba tara asisu akhoi gi huji si thaba yadam ni na moi driver sing mechanic sing gaurga kanna department gi mi na su khrayang ga masisu akhoi na semjarga ayam basingam du company chadab da akhoi sana semraga masisu kanna pankhatna ba haina khona dun le aina masi
कितंजा से लौरगा डिपार्टमेंट अखोई MSC दा होजिक से बजट दा लास्ट ईयर से 80 lakhs अइन डिपार्टमेंट मयाम दा मसिदा अपील दोजनिंग बना MSC हर द गवर्नमेंट की निहान अखोई जी बस पीबा एनी GAT की फंक्शन एनी डिपार्टमेंट की फंक्शन अतुका अखोई की Honorable Hangbiri Badudang Kumbiraga Taurus. Question one in okay टेंशन लगे तो मसीदा डिपार्टमेंट सिंगसु MSC सी हिंगनबा बस थाबियो हरमने मसी थाना पामेसी डिपार्टमेंट सिंगी मागी बजट लेबनिना MSC सिदा अखोई बजट से लोइन ले खनबिगनो से सिमासी हांगनिम देगे से हाइबनी ऑनरेबल ना हुज हांगबा चाका अमारा अनिरा दुमना सिदी अखोई की ड्राइवर सिंगी फिफम सिंगनगा गाड़ी दि रेडी ने अदुम आई यानन बादम होना जगे थैंक यू Sir, can I tell you? Sagi, whenever I'm sang na, but I explain to you. Thank you, sir. When I was a sa hai with the guy, the driver ki problem like Maliko. The account but the Gari is letting the driver is Hana Tambitis Maran Karino. Counting, sir. Honorable Hojik say, Hanna driver si contractor not about. Daily wages are a coin lorum si, Huju si kun marini. Adu mamang the crowd is talk cragahan talk you lagrava. Daily wages are Madam Coin lorumba. Adu Krama City, Hojesi the head mechanics who resigned over, Magi junior to resigned over crafts yograva. Aduna Messiki Awa Kralega. Aduginida. Star question number 283. Hangmigadaba Honorable Member Shri K. Ranjit Singh. Pakum Bibi Gadaba Honorable Minister Pawar. Sir, start question number 283. Speaker Sahab, answer to start question number 283. Kada Karigumba Maram Amata Late, Haidok Nava Honori, Yamnatuna Haidok Nava Honori. Thank you. Sir, Masigi Department of Computer answer Zita, but the Sir BP Hagaketo and Ahan Tamjage. I know Hungary is a Hosik Pauba, the MSPDCL, Aduga MSPCL na CMSung the group the labor. Stop. MSPDCL gina 622, Aduga MSPCL gina 285. Upon the post 970 sir. Hariba posting Sitongan ba, Hoigi post ni. Group na si amasung dini masi akoy January gi 2020 gi January gi thada sa return test loi gre hairi ba sigumba post samapan gi taret loba sida candidate listing kunthra gi mathakta sa appear tawki hujik chahi mari phajale masi hujik phawba haidok tana leiriba se Kari maram gino hangbada kari gumba maram amata laite habse sidani BP hagaketoris maram kasu sunglai laitana chahi mari changa ababhaw yam graba candidate listing kunthra hen bagi adugumba haurei ba khoigi naha sing haibtare mayam sida namjal laga somaina thambi bse masi tawhei ba thabakla si tawhei bro tawhei dabra simai hangngi sa Ani subada haidong na buhonari yamna thuna haidong na buhonari harise kayam thuna kaya karamba matamda haidong pigadage haibagi madugi chaurakpa nataba matam amatang house ta thambiyo haidana sumai thamjari Speaker Sahab, koi sahida hargodi 2020 dagi 24 lakh ko sahi mari shure hai na dum count abu yai तबुगु मरक्ता अखोगी इवेंचुअली करी थोखिबा खोखिबा लेबा पोस्टिंग से आई समतुम समलमना हाइजरके ऑनरेबल मेंबर ना हाइबि रिसेसुमी 2020 की 8 जनवरी 2020 दा द 9/1/2020 12/1/2020 दा अखोई एग्जाम सी अदुगा तौखिबनी MSPDCL की अदु MSPCL की ना 5/1/2020 9/1/2020 अदुगा 10/1/2020 12/1/2020 दा aduna akoi 2020 gi lakh je round about se approximately 2 months ko gap leiba akoi hogi da na te se yengna bagi karno bagi lo na maki akoi gi ready da le ga yeng ba bo hokre adu loi ba su yaw khre amagi di adu ai maming house da panjara ro ge confidential loi ne examination matter je
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯍꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯔꯆꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯂꯤ ꯇꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ 2022ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯐꯥꯎꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ SOP ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨꯏꯗ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 2 years ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯏꯝ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯍꯥ ꯀꯥ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯃꯣꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯆꯪꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2022ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯦꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 15 months ꯁꯨꯔꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯎꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯎꯁꯁꯨ ꯂꯦꯡꯖꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯒ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯦꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯈꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ RTI ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯆꯦ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯊꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯥꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯄꯨꯈꯝ ꯑꯃ ꯆꯒ꯭ꯔꯤꯡ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯦꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MDꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯦꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯃꯅꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ MDꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯏꯅꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥ ꯐꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ 3-9 ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤक नहान ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ एग्जामिनेशन एपियर तौखिबा अगांसिंथु तोयने तोयने लाई आई मोइगा दम डिस्कस तौई नहान सो गोंदा पुना लाई मोइ यांखे हुंफु लाई लागा कोई मोइदा मतम अमा सुम टेंटेटिव ओइबा हाउस सिल वर कांदा ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस का कोई वारी सानर कांदा अखोई लेबर डीपी की क्लियरेंस हम लेरगा अखोई तौरसी हादन मोइदसु अखोई मतम अमा दम फजरगा पीरगा मोइसु यामना लांगे खोटके तौरमदु लांगदने ए दुमाइना बु हाइबिरगदि यारे हाइदना अदम ज्ञान ताना अखोई चनगिबगी वाफम दो आई ऑनरेबल मेंबर द हाउस की थ्रुदा आई थमजगे अदुना अखोई मरक्सदा हाइदोंनिंगदबल लेते अखोई लेरो पोसी यामना दरकार लई बिकॉज मरम दे 24 बाय अखोई 7 अखोई पिनब होनरपदा द क्वालिटी कनो लेनब होनो मेन पावर्स यावद्रगदि अखोई यादब अदुगा ख्वाइदगी मरु ओइसिना करिनो हाय कांदा अखोई टेक्निकल असिस्टेंस JTA जूनियर टेक्निकल असिस्टेंस लेद्रगदि अखोई लाइनमैन से सी लेतबसिना मरम मोरगा अखोइदा इमीडिएटली हेता थबक तौगदब पोसी हेता तौब ngamdaba पोट याम लेबजे अखोइ दु हिंड्रेंस लै अदुना मसी थुना अखोइ हुजिक जु फामिनब क्वेश्चन लाखपजे आइना जुना हांदगे दुम हाइजे मसी अदुना मतमगे हाइब पोटुदी हयेंग सोयरगा आइना पिरुनी एग्जामिनेशन की थबंगिना हयेंग सी थाजे तौनी सन मतम कर हेंदोगा मदु अदु तौदे हाइबगे पोट लेगदमना आइना थुना ना हाइजबनी ना ए दुमाइन थमजगे थैंक यू सर सर अरोइबा मतमसु अखो क्वेश्चन अमता गायरे सर थबक पीनी पीने र कौरगा थबक हाइदोक्तबसे मसी तौहैदेना अमुका हन थमजगे तारा जरगा तौरगा हिसे नहानसु अखोइगी डिपार्टमेंट अमगी तौबरो तौइ मसी याम नुवाइतबा पाउखम ओइबा मसीगी MSPDCL अदुगा MSPCL की हाइरिबा पोस्ट 953 से मसी कईदोंगई हाइदोकदगी हाइदना सुम गाइनरकपसे मसीसु हंदक हौगिबा मार्च की तांग 15 दा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा SK TV की चैनल ना इंटरव्यू लोब कांदा आफ्टर इलेक्शन दा थुना हाइदोने ना दुम हक्ता हाइबा इलेक्शन लोरे दो हुजि हाउस फमे सा यारगदी यामना आई अदु अदा दा हाइजरोय आंगां लिसिंग कुंठा सिगी आसासी हुजि असेंबली सिदा सोइद्र मतम अमा लेपी दबा यादे हाइदना आई इनाक्ता अनिरक अहुमलक लाकपा हाइतारे नैसु ऑनरेबल मिनिस्टर अटेंशन ड्रॉ तौरगा नोइसु मतम अमा लौबिगे हाइदना दुमाइना थमगिबसु लै ऑनरेबल मिनिस्टर गसु उनरे हारे अदु यारगदी हुजि असेंबली हाउस फमबनिना से डिसेंबर थंगी डिसेंबर सही सिगी अरोइबदबु ओरसु हायरसु और 2025 की अदुगी थादुदबु ओरसु हायरसु मतम अमतंगी हाउस फमीबरिना अंगांग कैंडिडेट सिंग अदुगी कनो आशादो कायन बिदना मतम अमत पिबियुसा ऑनरेबल मेंबर ना हाबि दो खै चुम्मे खोगी MSPDCL दा लाइसिना खोई ऑल टुगेदर 38,877 एप्लीकेंट्स नि अदुगा लाइबा अदुगा MSPCL दना 17,081 ऑल टुगेदर 5595 अइंगोना जो हाये मोइना अखोइ सही हेले कमाइ तो विदोनो अखोइ लाइफ से मांगहन बिरेना अइना फागी तौरगा मखोइ दा हाये करी अखोइ लोइबा छात्र अमा ओइरे नो ग्रेजुएशन लोरम यावरमनी नत्रगना
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯟꯗꯔ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯆꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯏ ꯈꯜꯂꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯏ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯗ ꯋꯥꯅꯣꯝꯃꯔꯒꯦ ꯈꯟꯒꯗꯕ ꯂꯤꯁꯇꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯕꯤꯀꯣꯖ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯃꯦꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯁꯨꯕꯗ ꯄꯤꯑꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯃꯐꯝ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯥꯡꯕ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯥꯡꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ मागी लेरिबा एनी एग्जामिनेशन कौरिबा एनी डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट मोइना अप्लाई तौरगा चखिबसु याय सिना अदम याब थंबसु याय नका हयेंग माना थबक तौरगा सी हाइदोरप मतमदा थब अमदु माना ऑप्शन पिथोगा सोमद जॉइन तौबसु याबगी कनो अपॉर्चुनिटी सि लोइबा ऑप्शन सि लैबा गातनीना लाइ मांगबा सि अखोइना सुम नुवाइजदबगी सुम हाइजबनी ओनबल मेंबर नते अदुबु ओनबल मेंबर ना हाइबिरबनी अखोइ 24 चलीबा 2024 हाइबसे सिगी मनुंग द सोइनम के हाइदोक चरनेना अखोइ जनवरी लांदना 25 लांदना हाइदोक चरनेना दमाइदम थमजरगे थैंक यू मथांग द स्टार क्वेश्चन नंबर 284 हंबिगदब ऑनरेबल मेंबर श्री के मेघचंद्र सिंह पाहुम बिबिगदब ऑनरेबल मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स सर स्टार क्वेश्चन 284 Honorable Speaker, sir, question number 284. A sang supplementary when a Sir, tribal affairs and the hills Sarna answer PBDC Aina UC PWC Punna pending UCC 3032 haibada sarna bu hena mu haire 3924 UC pending in 2022 haiba ma laire sir amount na 1961 crore sima answer 1 adagi muk sir sina 2022 gi 2023 da amuk UC pending si 2124 ne na haibiri sir adagi amuk 2000 sida 24 sida khangan handaba ma ulisa mar aina laksai point di sir masigi UCC asuk yamna singi district sing sida masing yamna 2022 dagi hengalai basi maram si karigino masigi sar singi akhoi gi congress ta su MLA se lejadam ni akhoi na sum hangjabani singi development gi mari leinana ada sir akhoi gi मसी एंटी करप्शन सेल दा अदगी अखोगी विजिलेंस दा थबक सुदबगी अदगी पैसा लाना लौथोखिबगी केस याम लैब सर अदुना होजिक 2022 दा 3924 यूसी न असि पेंडिंग दा लैरे हाइरगा 2024 दा 358 खक लैरे हाइबसी सही अमनि सिदे खांगन हंदरैबसे मसी AG डिपार्टमेंट का रिकॉन्सिलेशन तौबीग्रबरा फाइनेंस डिपार्टमेंट सुम मसी जे सबमिट तौग्रे हाइरिबरा रिकॉन्सिलेशन तौबीग्रबरा अदुगा अखोइगी CAG नदी मसी मागी ऑडिट की सी 2023 दा थंब रिपोर्ट 2022 बखी पाखतबददी हाइरिबा 3032 नंबर ऑफ पेंडिंग UCC लई हाइरे अदुगा अखोइगी फाइनेंस डिपार्टमेंट सबमिट तौगी हाइबे वारा खांगन हंदर इसे मसीगी लैरिबा केस मयाम कोर्टा अदगी थबक तौदबी केस मयाम सिगा सारना पिबेरिबे रिपोर्ट सिगे सिदी यामना गल्फ्स ऑफ डिफरेंस लैबा सर अदुना मसी क्लैरिफिकेशन अमत पिबियो UCC खांगन हंदर इसे रिकॉन्सिलेशन पुनः फमिन खरब्रा फमिन दिब्रा हाइबा सिमसु अमतंग हाइबियो सर Speaker, sir, sigi handarpagi maram si ADC ki payment autonomous district council ki masigi salary adagi leave salary medical reimbursement kari kari mayam su loina sidaida pasan ba aduga muk sanction order si Hill Secretary Department of Hill Secretary na biba aduga UC ki sanction si 6 ADC sina autonomous district council taruk sina directly to the office of the principal accountant general submit to gudu
And the Siki Mayam Silla was in a UCC. I think I'm not UC Dumpi regularly, but I don't know, Saki accountant general get Delito was it. Mother Matam Sanga kind of from the depending when because Tasing idea from the Paminarga Finance Department, accountant general Paminarga, I just saw to go Utpangam. I don't know suddenly who can know the 3,000 hen later, but only Hujik ladies, Nasiba with the 358 Katangari. 358 Katangari. I don't know if you want to remember accounting if accountant general, Bumi or Kambuka, the elite owner bride, Madu Toner Matungi result. Sir, last one I'm thinking, sir. Sarna annexer and PVD. Annexer Sita 2000 is on 31st March 2023. Bhokta Haiva. Annexer Sita Sarna PV name Hangunati. Sita 8,451 Sigi UC pending a Muhaire. Adogi amount na 15,151 Haire. Sida annexer Sida Amu Sida Amusi Lai Hairi Masina. Other live point is her, Huziki reconciliation Taudri Bhakti, UCC clear Tauri Havidi Yarwicha. Aduga, Lady pending Miam Sinci, Yamna dramatic way among the Hyptare. 3,900, 300 lom the hunter privacy. Kamaina Takrasi the reconciliation Tavolution do know. Masigi, I kitang justified, they give satisfaction, kitang the wall is her. Aduga, Luinasa. Sida Sanamu indexer for the PD, Sida Suchanpur, Amadi Kangpok Pida, UCC Kanglu Lucian, Pujixibu officer sing Degi Karikarizi, High River singing Sida, UCC Kanglu Lucian Basi, Dum table walk the Lucian Libra Natraga, fill the verification KK, Tauda Vida, walk pending me Hamsi, officer sing Sar to Kangam the way as you come. Masi the only thing I could system that people report not the never. And Suchanpur, Kangpo, the Kang, I see the zero room the Laxalapi type the labor. You see Loy Loy, Tauxi Loy Loy. Howjiki Sahi Yamasida, Karamaina, Naranga Handa, Tambari Potanum Yam Lede, Adegi Kangan Hunter. Suppose example, Sigi Suchanpur, the some ADC, the 163 letter Mazina, you see Tabaxi Loy Loy Shalian, I'd Katangarakpa. Ado masi kitang dramatic way be mo lak maram di masiam akhoi gi field gi check adagi finance department or tribal affairs ki department amadi AG ga punna reconciliation tawdab ni adugi magi progress report photo nungdo mayam se lei gidam ne adu chahi amani sida asi tarkan handaki 2024 asidi movement su yadi adagi karamaina sidai khangan handarak pri report am khaktang only finance department Thamasi, Kitan P and the Badon, what the Sarmasi clarification to you say, Yardisa. Kaino, Siki, I don't know, utilization certificate, I mean. About Tograba, Sugraba, Pay, Pigraba, Tolopito, Krabuki, Madu utilization certificate, who's you can have it. Madu Mayamdu, accountant general, the elite owner of the Matam Sangbadi amount is sound Urambani. It has reduced to the 300 crore. Question over, Lujare. Sir, 0 hour. Sir, I 0 hour, you couldn't job. I'm the logic, sir. I see cover the hype tie. So, mine, yaw, sir. CM the state force the Wasakiba, Sakiba Wasak. Hingsabino Sari Son Batare, MR Amadi IRB personnel Singira San Mani da Lupa Changa Hapkani Hikro Suhuzik Pauba Haptre. Ani Subdasar Assembly da CM na BDF ki honorarium Hengatle Haikibado, Mayek Sena Kangandrobadi Agas Mapandagi Kulai Taduk Lagani, BDF Association. Sarmasita Abada Yamna Nuaita Bahaibatai. अखोई लेरिबा स्टेट की फोर्स की सिक्योरिटी सिंगसिना सार्थोइबा इरांग सिदा थेंगनरिबा खोलिबा इन अमु हन्ना हाइद्रसु मयामना खंगे अदो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना सारमसिदा मते मतंग लोइना पाजरोय सिदा हाइबिस सार आहान बा एमआर की बटालियन हेडक्वार्टर की पेरेड ग्राउंड तो पंगथोखिबा थोरम अमदा लाउथोखरबसु स्टेट फोर्स की रसन मनी की फगफम थोगलिबा यूनिट खुदिंगमकी पर्सनल सिंगदा हेंगटना पीरगनी लाउथोखिबा
lupa chamagi senpham se hujik phawba pibidre haidana sar yamna somai dona ama iba adu si law thok tringai gi mamangda akoi gi state security sing sida hujik leiriba di laibak thiba thodok sigum basida akoi gi duty tawriba chaliba mayam se leiriba police IRB MRO sunu moise akoi gi allowance hoina lupa lising ohum su pigani haidana mangjona law thokhiba lei madu su pi di haidana paper sida sar report tawri moina haibase somaina law thoga pibi do se masi akoi yamna nungaite aduna akoi gi duty tawjariba ahing din dang khangna duty tawriba akoi gi moral hanthana bagi thabak se tawbiganu haidana somaina sar report sida somaina lai loina na aroi bada sar akoi gi handak chathari ba session sida akoi governor address ki khanna bada ormane ai loina pajara roi madu sida yauri basi akoi honorable chief minister na BDF singi tolop hengatle honorarium haibasa hengatle haibase 2023 dagi hengat khiba amata leite aduna masi sengdok ta karam ba mong de hengali bano haibado masi khangan bidragadi tang mapan dagi koi khulai thadogani ga hairak basi yamna nungai tawa aduna sar aina tension jarabada sigumba state sigi luraba tanpham sida koi gi service tawjari active service da state force ki tawriba kaino sida somaina moral handaringai oiba thabakse masi tawbidaba aduga BDF singi hujiki chamamnariba tolop hengali hengate haribasisu thuna mutang sengdok piu haidana sar gi through the honorable chief minister ke attention brought tawjari sa Sir, I tentak na thamjage sir. 0 hour ki tanja lawjarga. Sir, hujik international issue hai batare Bangladesh se thoiba civil unrest, civil war type ta thoiba problem masida. Sir, mamang dusu khoi Bangladesh ta MBBS tamaga leiba atop atop mayam ma tawragal satra satri sing Manipur da leiba Manipuri hai batare Indian citizen Manipuri leiba mayam sing sigi government na kari moisi rescue taunaba moisi mafam chana India da halakpa oiro natraga na ada lerega zu mafam chana secure oina thambinaba kari lokhat pirige lokhat traga su sunghai lokhat kani haibaduma government na masi gi policy government gi program mayam singdu kari leibe haibudu honorable CM na house da thamdraga su government sigi spokesperson gi through da praja mayam singsida Manipur gi ada leriba mayam singsida makhoida kitang ease am leina ba haibtare makhoida kitang kaino leina ba madum tang thamjaninge aduga ani suba point da akhoi hana dagi nainaraga la ngaktani Bangladesh dagi kari dagi moiji hujiksi kanna unrest am leibnina border lanthoga chelakpa illegal immigrant haigadra kari haigadona mayam ama akhoi Manipur city naknabani na haibtare state se aduna sidagi changakpa yabagi ama tobu yabagi chances su yamna wangba masina border ngaknaba kari policy program lokhat piribage habidu masi home department na lenga asina mayamda thambibada Manipur gi praja mayam sida mit mai oini haina thamjage sir na matam khra pibimda thagachari sir thank you. Agenda number 2 calling attention. Agenda number 2-1. Honorable member Sri Lesio Kaisingna calling attention raised the wigani. I hojadring da wapho tang thamjauge. Horen ngambi rakanda mu disturb to haidana ba khitang matam du yengaga tentak na tobiyo. Speaker sir. Madam P. Vigdavata, Honorable Speaker, da among Hana Takachari. Masi and calling attention Putok Chari se Yamna Maru Oiba, Akoi Hujik Manipur the Kaktanati Taibung Panda, Ladiba Sasan Mayam, country Mayam, da especially developed countries that face the Ruga Sigi. Problems he faced our lakraba issue ni illegal immigrants mitop changakpa haibise. Honorable Speaker sir, mapandai changakpa haibise hana assembly disu NRC ki matam da hai ai panjak rabni security leiba chaukhatpa punsi hingbada pambai
ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯩ immigration haibisi legal amalai illegal amalai immigration haibisi lamdugi country dugi nagrik nataba mapandagi lakpasing dubu immigration kawe law aying gi matung ina changak palai lot na sneak in tawba changak pa mayam dai ngasi manipur da khoi da thoriba asi hujik thok panate matam da khabar da thorak pani ngasi ngarang gi paper da sum mayam especially ai kamjong si sida prominent in thore illegal immigration maramda masigi akhoi na dum nong gi khabar pab da su khangani akhoi US ki presidential election hujik kana tori masigi illegal immigration ki issue si one of the pool agenda amoji masida sigi illegal immigration ki issue da mayok nara leba countries sing si loina developed countries khaktani aina haibdi manipur si develop oire haib natte asikakta natte atopana force ta upai leitabagi changak pa mayam lei moigi stability leitaba peace leitaba mafamda aduna akhoi gi kanosi illegal mitop changak pagi impact negative impact immigration gi legal da changak pagi impact tongan balai illegal changak pagi impact si world view da amta aina hijenic badi si number 1 da national security the threat leba was criminal activities hengat leba aduga organized crime masi hengat pani adu terrorism si hengat li infiltration do mi mayam duga pull up tor terrorist mayam changa e aduga akoi gi kano state ki manung da changak naba hotna bada akoi law ayamba thugaire aduga akoi corruption hengali aduga akoi gi maru ena demographic changes lai si taibang da thoriba sing hairak pane manipur gi reference horen tawrake si demographic changes lai even political representative aduga akoi gi political map how change tawrak pani si illegal immigration kyam thin shok prayab se aduga economic strain si kainor de akoi gi leijaba limited resources mayam si mayam mapandai changak pa mi singduga akoi share tawrak pada akoi phangpham thokpa akoi chakhum phangba ngamdi aduga thabak mayam se akoi gi daily wages oibra akoi gi white collar job oibra kari mayam job mayam si sida competition wang khalle adu local da leire sing sibu ayambana illegal immigrants sing sine henna moina henna commitment leiba adu hard working oiba determination wangakpa adu moina henna local da leiriba mi singbu henna kano moina opportunity to grab tawthoi aduga illegal immigrants sing sina they are ready to work with the minimum lesser wages than the local people moidi ego lejade laaga moina khongda na hotna ba khongchet khong chet na hotna ba any form of sinpham kari oibra kari mayam do le tawba ngami aduna moina henna prosper tawba aduga akhoi gi essential commodity mayam scarcity hengat hale aduga akhoi gi lairiba resources drain tawthok pasu moina amuka moigi leifam country do da amuka moigi parent country da amuka wealth si thadokpa adugba lei aduga social service da mayam si sokpani like government of India na scheme mayam puthokpa mayam like MNREGS oibra the nafsa gi jing oibra health card oibra kadi oibra mayam
social welfare scheme mayam se loina yenthok na reba aduna phangadawa legitimate right leiriba population sing si phangdeba aduna Europe tashu US tashu developed countries sing da hojik sim sigi problems yam face tor le right akhoi gi healthcare food items mayam essential commodity mayam da masigi issue si le hojik ki world scenario da hojik kan karamai le bra haridi asi sina United Nation gi world population gi kano report ni 2024 gi report ni United States ta hojik illegal immigration roughly they have estimated to 52 millions machine moi gi total population de 15% oyeba aduga Germany sina 16 million oye moi gi de 18.8% ni Saudi Arabia se 39% population degi refugee lai se Russia na 11 millions aduga UK da 9 millions adu India da na akhoi gi da lai se India da di 10 millions leiba asi so rough ni asi data si chungani haibisu India gi hojik makti akhoi illegal immigration detection asi fajan su tawdri India gi 10 million si subject to correction la lamba yai aina khanbada aduna sigumba China gumba South Korea gumba North Korea gumba se they have a strict vigilance over this infiltration illegal immigration aduna China shuk chauraba once upon a time world the highest population there is China ni just India overtake tau si hakum da tau ni madu da moi the illegal immigration just 1 lakh how effective they manage the illegal immigration aduga South Korea da na 2.1 lakhs khaktani sida aina haining misisa kanoni country se GDP wangim kai economy pharim kai attraction leiba pull factor Bangladesh gumba Burma gumba chawkhattaba lamdadi push factor yameba habdi leiriba nagrik singdo mapanda chalo paisa thidamni asigi push factor na yame India da su hoji akoina dum atopa compare to bada workforce mayam si migrate to thoe maybe kano legal way da yam thokram even Manipur macha akoi gi si iramdam gi macha mayam su mapan da thabak tawri foreign countries ta asumana push factor pull factor ani sini aduna akoi si na hojik se Manipur gi scenario sida aina haijaning budi hojik ki newspaper report matungina ngarang gi newspaper Shanghai Express report matungina total immigration illegal immigrant level se 10,590 lay aina khanba si figure si de rough figure oram gani akhoi detection system laite karamaina detect tawne si de just karnogi police ki report adu da oram ni akhoi hojik phaba NRC su tawdri ado border the system akhoi gi comprehensive oiba realistic oiba yaba policy su semdri hojik phau subject to correction si leitriba aduna kamjong the 6199 lady hai chume si de ai isamak na su chatlaga relief adu da shelter home mayam do adu de yengma matam da ai u phangi masi da 6199 bu hele off and on kharana leiraga biometric khara lawre amuk changa kana amuk thokani amuk changani thokani dum off and on sanar leireba aduna exact number do ascertain tawungamdi adu leiriba illegal immigrants sing do refugee haitar India di refugee sign tawde 1951 gi UN gi Geneva da tawriba the convention da India refugee adu convention da sign tawde yawde aduna refugee haib su pharakta
सिगुमना अखोई कनोसिदा स्टेट सिदा लो कंट्री सिदा रिफ्यूजी की इलीगल इमिग्रेशन की लो सेम दमबरमना आदा लेरिबदसु शेल्टर होम ने हरसु खुन मचा मचा लेरिबा खुन युमला कुंठा निफु यांखै दुदा लेरिबदा लेरिब सिंगदुदा पब्लिक लोकल सिंगदुदा मिक्स अप तौर लेरे लोन मिक्स अप तौर ताइबंग मी ओइबनिना लुहोंगबा युमपान कैपान मयाम द लोन मिक्स अप तौर अदुना कर्नोसिना हुजिकी डोनाल्ड ट्रम्प ना माना हाइब अमा लई सी हाइब द याम मागसु अकोय कर्नोसी डोनाल्ड ट्रम्प सु याम कर्नो इलेक्शन की मागी कर्नो ngang basingsi khara khara su कर्नो ओइबनी माना हाइब से they are poisoning the blood of our country. डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शन की मागी ngang thokni aduna hujik si akhoi gi mix blood thore aduga legalize oibra oidabra kham akhoi loina yumban kaiban su aduga thabak tawda su loina mix up tawre loina koi chat chat le biometric lore 5000 hen biometric lore biometric to asengba biometric to lore only and only when those biometric captured tawri bido kadai de sijin nagni होरन आधार सेमबदा पासपोर्ट अप्लाई तब खतनी लेबदी सिदा फ्री दे हु इज मॉनिटरिंग दिस डेली वेजेस अन तब मयाम सी लोकल सिंग चामगा द तौरे मोइन लागा चानी द तौबिरे दे लिव द लोकल अनएम्प्लॉयड नोंग नोंग इताला चादी मिसिंग द मयाम प्रॉब्लम थोए होजे एनी थबक से मोदी दुम एनी शुभ ईगो लेते एनी शॉर्ट ऑफ वर्क एजाइन मोइन तौरे अदुना अदुगा सिदा मरु ओइना हाइना अटेंशन ड्रॉ तौनिंगमदी अखो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अगस्ट हाउस ता ड्रॉ तौनिंगसी लेरिबा कर्नोसी शेल्टर होम मयाम सिदा अखोइना मोइगी ह्यूमन राइट्स ह्यूमन मी अमा ओइना सा सनसु नते मोइदा प्रॉपर बेसिक एम्यूनिटीज सिंग दो प्रोवाइड तौब यानबा मखोइगी दामक्ता करी मीन्स पुथोरगा थंबिसिरा हाइबसिसु खननिंगी होजिकती युम मचा मचा इना कुपगा और कानो वादना वाना सारगा मयाम लेरे इनह्यूमन सब ह्यूमन की टाइप ले थमगना भजन थमसी थमो यार नमफुदा बॉर्डर देगी पुश बैक तौ ताब लेरिबा कंडीशन येंगम ngамदे मी ओइबा ओइबनिना अदुना लेरिबा शेल्टर होम द लेरिब सिंगदो अदु सिंगदो फजना थम्बा हाइबसे अखोइगी रेस्पोंसिबिलिटी ओइब्रा हाइना सिमसु खंग हाइनिंगमनि अदुगा टेक्नोपोल 2409 लई है अदुगा चुरचांदपुर द चांदेल द 1895 चुरचांदपुर द 150 इम्फाल वेस्ट द तरामाथोय कक्चिंग द तरुक उखरुल द अहुम कांगपोकपी द अनि इम्फाल ईस्ट अमा थौबाल द अमा बिष्णुपुर द अमा आइना खनबदी मसिग डेटा सिदी हाइमन में थोकदा सिदी लानगनी सि चुमोय मरमदी सेम स्टॉक ऑफ पीपल सेम रेस सेम लैंग्वेज ngang चटप मतमदा you can never detect until and unless the public, the people who reside in that area is seriously concerned about this menace of illegal immigration. Adu khangri bhawa ako detect taw ngam. Adu sin masi data sin lalang ni. Ai gi kamjong da 6,199 lerga. How come real battlefield gi manakta leriba Technopal da Chandel da
ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯕ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ who is monitoring district administration monitor tꯧꯔꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯖꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯝꯖꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ shift ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗꯨꯅ biometric hanna biometric paibra paidabra habse karmain khangni until and unless biometric anova capture tawba matamda MHA duga ani du compare tawba matamda thorakani ba nahan kamjong dagi nearly 2000 shift tawre kadai chakre si chandel da su report thokte tenopal gi thokte churchanpur da se reflect tawde adubu across the border land dum tawle aduna masi se aida manipur da leri base illegal immigration se aina haijaning badi ngasi gi akhod we are dealing on today's issue only masi gi illegal immigration se since the early part of 18th century as they thought where are the datas adugi primitive I mean remedial measure karai low krage koi hoji phau low de aduna hoji ki honorable speaker sir ten na bahut na jabne kano se minute rang adi sure ko sir tension na batau jage honorable speaker si yamna important oibne si akhoi state ki issue kan world ki taibang ki india ki issue ni se aduna aina haijaning me se honorable speaker sir kano ne akhoi gi masi gi national issue oibne na asi gi resolve karamain taw se hardi national commitment darkar oiba every individual se commit oitaba commitment pitaba just lip service na kanoda meeting da assembly da ngang basina natte asigi action oriented ta law semba da tawba darkar oiba aduna comprehensive realistic oiba immigration law do illegal immigration law ama semse NRC habisidi changa khraba singdu bo detect tawnabai wani ba adu changdanabadi kari law sem Indian Foreigners Act maduda duna it is not sufficient to deal with this deal tawbangamde aduna sigumba illegal immigration je akhoi gi glue gi tab the quick fix the phat nappa yab pot nati sidi it takes time it takes resources it takes commitment ashi darkar oibni aduna hojiki haina hojiki J Ramos haina Mexican American journalist amana haiba wa amana yeba man haiba greatest nations are defined by how they treat their weakest inhabitants akhoi da senthum pairaba lanthum leiba mi tawngamba sing gidi illegal immigrant changbasi moidi haraudin they get cheaper labor they have a workforce adubu leijadaba weakest section sing dudi competitor yamna pusalakpaneba greatest nation sing di weakest of the weakest to bo yengsan mangambadu greatest nation kawena hujik J Ramos na haibi aduga honorable speaker sir ngasi India da immigration hujik illegal immigration policy si ai subject to correction ai udri ngasi bawba ai thibni udi phangdi no aduga hujik ki honorable speaker sir RTI reply home ministry na RTI reply amma 2023 July da I mean 23rd July 2014 da home ministry na RTI reply amma taweba sida kari haibra di
adum loina patho oigim just aina adu de quote tawjage Foreigners Act 1946 is sufficient to deal with the issue of illegal immigrations. Then how come 10 million labor? Manipur irang thok isi NRC tawni harisi CAA tawni harisi 1964 gi Foreigners Act to na deal tawmo sufficient ni haibu daridi masi si ngasi thok ibasi thok oidra in khalamani khalli ni sa aduga akhoi gi Assam da yamna go out foreigner haibu gi issue kanu mayam da thorak pa matam da 36 foreigners tribunal si shemeba aduga in addition to that 64 foreigner tribunal si sanction amuk tawe June 2013 da but influx continues ngasi bhaw influx si continue tawe ba aduna until and unless akhoi gi sigi illegal immigration gi damakta comprehensive oiba chatnaba yaba realistic oithokpa yaba law du semdri phawba yaroi amc haining aduga akhoi gi honorable MOS minister amana home na 11 August 2021 da Rajya Sabha da reply tawba amleba question hangakpada masina kari hablarga India na illegal immigration se masi thingna bada has adopted a multi-pronged approach to ensure effective surveillance, domination of land borders, and check infiltration of illegal immigrants. Aduga number 2 da providing physical infrastructures like roads, like border area da mai ngan hanba karno mobile data piba aduda network phanghanba asigumba mayam roads karno gumba aduda cell karno yum gumba sabiba surveillance team gi damakta aduga border outpost sembiba aduga strengthening and deploying additional manpower special surveillance equipment other force multiplier technology solution in the form of comprehensive integrated border management system CIBMS asikumana chingba aduga regular patrolling aduga maintain strict vigilance and surveillance asigumba mayam si tawe hayaba now asam da refer tawse akhoi gi Manipur ga Myanmar border da honorable minister na hari basing si amat udi karino de lambi lete thong lete handak honorable chief minister na thong ani sagat na border area hojikta nahan gi akhoi gi honorable governor gi speech ta thong ani sanaba gi yaubire yam nuai jai it is a part of akhoi border management gi ni aduga hojiki honorable speaker sir hojiki karno se mai lak se akhoi honorable power minister si yam thagat bu phongtok chabni si August house mangda nahan gi karno da hang dhandak chahi border area da mai karno di yaure adubu public ta distribute tawbusi kharwatli border area da mai pura than masi kharwatli ising yaudri surveillance sida CIBMS kumba thamgani habse mai leite network leite karmain tawgani aduna border areas da regular patrolling habse aina border guarding forcing da nahan yam hairo da mi moi forcing si nungai tabal leramgani adu moi si patrolling chat pase seasonal oiba matam hafta amagum chakani ani gurak chakani lambi leit phajan le thong phajan leit karmai chakani aduna lambi thong si phajan ningi aduna hojiki karno si
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯇꯦꯟꯁꯜꯂꯛꯄꯗ ꯁꯔ ꯑꯩ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯒꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯧꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ infiltrate tawrakpa changakpa mayamse thingse haiba taradi number 1 da frame a comprehensive realistic policy for management of illegal border management to prevent illegal immigration aduga shelter homes singdo open exclusive designated shelter homes away from the local residential areas wherein basic necessities can be provided exclusively for those people. Moibu sendan hajira tanhandaba. Moi mafam du da chap chan tham gado. Loitering tawhandaba, chathandaba. Asiguma menesi tawhaningi. Aduga kanosi hojiki ngasa ena habidu mai piba lambi sembiba amadi akoi border roads border outposts border police stations aduga mathang dana akoi gi police se strengthen tawhani aina nahan kanoda land mine da so haigre kamjong district sida police chamagu kunmuk kumalai kharana chuti chakre kharana nare hai kharana problem le raha physical presence kya legi border sub sang masida border outpost ani ahum already honorable chief minister na hangra thambi aduda leiribsi nongmai pipes they are not even armed mi mari manga yam graba maram da mi ani leigini honorable member kitang loishanna tawbido loishan jarege sir just 1 minute sir aduna border police station sing se strengthen tawhaningi manpower increase tawhaningi aduga maru oina sina akhoi gi border area se border pillar se since for the past many years neglect daur lakpani border guarding force se hana BSF leba matamda border pillar yungma matamda moi si lambi thong laitamni na akhoi ngamkhai bhau chatning dabagi moina mathakta tawraga at chingthakta phamaga si border area senior na hai makha yaudre traditional boundary duga hojik yungiba boundary se big difference local lairiba local residents in villages in yam nungaiti border fencing tawgani hai adu tawdringai mamangda border de chumhanbiyo nearly 2-3 kilometers border do mathakta kare yungre physical dominance mukhoin hen tawre akhoi gidi patrolling phau chatre physical dominant tawdre aduna yaragadi border pillar do concerned ministry aduga akhoi right authority singa honorable chief minister na sig issue si thangat piraga border dispute si chumhanba habsi ai si attention draw to ningmani aduga hojiki border si da patrolling tawba infrastructure hengat anba aduga sigi thokliba illegal immigration hairagana akhoi gi some section of the society na moi bu target tawbani khanba se yam laibuk thibni akhoi leiriba manipur da leiriba furup mayam se mapanda loina manaba furup leiba khaktan maitei oirasu naga oirasu muslim oirasu kuki oirasu mayam leibni illegal immigration applies to everyone leiriba hojik akhoi na recognize tawriba state ta leiriba kuki oirasu naga oirasu maitei oirasu muslim oirasu leiriba singsi akhoi gi sidi legal oiba local singneba tungmang da lakadawrba mi singdu gi damakta akhoi law si semse habsi ma ai agas house ta sigi issue si calling attention low jabne thank you very much speaker sir honorable chief minister na statement chi
ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯕ ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯔꯗ꯭ꯔꯥ? ꯌꯥꯔꯦ. Honorable Speaker, sir. Honorable Member Laisho Pungyar SCG. Honorable Member Pukulaiba calling attention. She was stage the way the PM see the Yamna alarming with Yamna. Tanda Saban along, sir. Sir, border Myanmar ga tainaba border dagi illegal immigrants singi saipu phangbase honorable member khakta oiba male ahan base saipu phangdaba chaina khangdaba sing hujiksu khoi government sida sauri sa illegal immigrants sibu lakprane laibrane haijan bo eramni da manipur ki praja thajadri illegal immigrants sanga agai khoi da demographic imbalance ama por e haibasi manipur ki praja samada humbu humdra thajaraga samda nipu gi sang thajadri honorable member lebiri ba mayam su yaning dri ba male loina suna 100% adu nai sarsi matang se house committee ma house ki oba committee ma phajana sema kanda masi tasiyang changakpura changaktabra tasiyang hana kamai le mi hujikna kamai le se ai masiyong tangai tawning na thari akhoi mayam unity leitraba khoi oiroi sigi posi sumai oiroi ngarang britain do biranguni britain hana gi britain na kidreuji france hana gi france na kidreuji ubiramani mayam loi tabiramani ado akhoi de apukpani do akhoi lejeriba indigenous population adugo all settlers hardly la kuntra manga khatani do akhoi lejeri se sidai da laiba mapan gi force mayam je akhoi na timely bha punna taminaraga e latraga na yare hang me la amje na loroga di ai phashi do biro yare but laiba seng ba se akhoi mayam tang gi khangmina ba masangi akhoi masen gi marakta bhap tana da ba illegal immigrants leite na loba kangbu ma la ena wajaba kangbu ma ani gi marakta ngasi se class hoina leide illegal immigrant tu thengna gadra la ina tra la tin akhoi masen gi marakta misunderstanding leje thengna gadra se sida sir akhoi awaba mo oide aduna honorable speaker na yaragadi karigumba no gi rules ki matung ina tawira kanda house committee ma mi manga taragi ama sema kanda fajana details 1962 की म्यांमार की कॉप टू वेल थ्री की कॉप टू दे मधु न मरम वरकाना मणिपुर कैम संगम्बा 1988 की डेमोक्रेसी मूवमेंट की दुदैदा अखोई कैनोसी फजना चेक तौरगा कैम संगी के हाना कया लेरमी डिस्ट्रिक्ट स्टेट होजिंगना खुन क्या हेन करले कराइदगी मीनो नागा को की क्लास होंगी बदनो कया नो गाइसे मसी फजना उतंग अखोई हाउस कमिटी में तौरकांदा फजना से नैनरगदी मणिपुर की प्रजा सु भाप तानी अदुग लैमिनरिबा ऑनरेबल मेंबर्स सु भाप तारकांदा को यूनाइटेड थेंगरदी खोई ngangबनी नत्रदी होजिकी स्टेज ददी ऑनरेबल स्पीकर सर अखोई खंगुबा इदी खंगुबा उरुबा सैटेलाइट मैपिंग दा थेंगनरुबा अखोईदी तुम्बा यादे सिना 2006 की फोटो नी मथा किसे मखा की 2018 की फोटो ने 2006 का 18 का गिदले डिफरेंस सिटी अमा खतगिनी टाउन अमा खतगिनी सिकी पोसी सैटेलाइट न लालिब्रा गवर्नमेंट न लालिब्रा जे खंगमिन नबा अमा संगे नत्रगदि हुजि अखोइना संजलिबा हुजि ऑनरेबल मेंबर की माना हाइरि बसि मागी खुंदु मा कब तौगे हायंगोंदा कइनो सार तौदोइसे कइनो सार तौदोइसे बायोमेट्रिक सांग्रब किलोमीटर 390 किलोमीटर्स 98 किलोमीटर्स पूरा अनगार्डेड नि सर जंगल ngaतनी कराइदगी लेसलगा संगी बनोइसी आइडेंटिफाई तौब ngमोइदो ngमदब अदुगी ngमदबनी हुजि ऑनरेबल मेंबर न पुखलकपस अखोइना आंसर पीरिसिदि ओनली डिटेक्ट तौरबा 10,000 दुने
ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯅꯧꯕ 2021ꯒꯤ 2021ꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯟꯔꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡ ꯎꯕꯁꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯞ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯃꯦꯞꯄꯤꯡ ꯀꯩꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯂꯤꯛꯁꯤꯡ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯁꯔ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯁꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯁꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯍꯤꯜꯁ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯄꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯨ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯟꯅꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯔ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯑꯋꯥꯡꯕꯧ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯤ ꯕꯁꯟꯇ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯁ ꯃꯥꯕꯨꯁꯨ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯩꯂꯥꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯆꯧꯔꯥꯁꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯃꯥꯅ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯏ ꯖꯤ ꯀꯕꯤꯞ ꯍꯣꯏ ꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯖꯤ ꯅꯥꯞ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯀꯝꯖꯣꯡ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯐꯔꯖꯣꯜ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯨꯄꯔꯇꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯁꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯔ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯊꯤꯒꯠꯂꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯂꯤ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯌꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯅꯣꯏ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯁꯤ ꯎꯠꯂꯨꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯃꯗꯕꯥꯗꯀꯤ ꯂꯦꯟ ꯂꯣ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯈꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯁꯤ ꯑꯍꯃꯗꯕꯥꯗꯀꯤ ꯂꯦꯟ ꯂꯣꯁꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯁꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯖꯦꯐ꯭ꯔꯤꯒꯤꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯃꯗꯕꯥꯗꯀꯤ ꯂꯦꯟ ꯂꯣꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯤ ꯎꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁ ꯄꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯥꯔ ꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯔꯤꯇꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁ ꯄꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯧꯕ ꯍꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯤ ꯑꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣ ꯗꯦꯠ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯙꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯅꯦꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2480 ꯈꯨꯟ 94 ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ 2080 ꯐꯪꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ 22 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯈꯨꯟ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯦꯝ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯈꯨꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯈꯤꯕꯗ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯗꯨꯅ 2400 ꯑꯥꯏꯗꯤꯁꯤ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯈꯔꯈꯩꯗꯤ ꯉꯝꯃꯦ 2480ꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯨꯟ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯈꯨꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯈꯨꯟ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯃꯣꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯄꯣꯔꯛꯏ ꯁꯥꯔ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯄꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯈꯨꯟ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯟꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯈꯨꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯉꯨꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯔꯣꯏ PDF ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯝꯃꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯁꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ
संग यादव जगह कमाई तौनी तौर ऑर्डर थोड़ी सर ऑर्डर से कमाई थोके कनागुम कनागुम्बी इलीगल इमिग्रेंट से नंग यूमद माई माई यूमद कहीं शेल्टर पीदना थम्बो मधु यूम्बूदुसु यावना फारगा दंडी पीनी है कोई खुन की विलेज की बोइबे यूम्बूद होइबे अदुसु यावना फारगा दंडी पीनी है ऑर्डर अमा थोए मदगिदी अखोइना चोचानपुरदगी अदुगी ममांगना सार चोचानपुरदगी फी साबम अमदा पुरा फी सारगा लेरमेना मी चामगा निफु यांखगी मथक फागतखिबा अमा सार ताबिरंगनी मीडियादा मदुगी पुलप ओइना कॉलोनी ओइना लेरमबनी मधु फागलगा पोरगा कोई सिगी सजीवागी कोई रिहेबिलिटेशन रिहेब हाइगद्रा शेल्टर होम मैंने सोलिसा जेल नाते अदुगी शेल्टर होम दु थमकांदा हाइरिबसिंगुनि हंत खरा डिपोर्ट तौखिबा अदुगी आदगी चंगपोसिंग डिपोर्ट तौखिबा तौरिदो अदुना सा अदुमाय तौरकांदा तौबदगी ngasiगी सिचुएशन सी ओइरकपनि हाइदना आइगी मोट फील तौवे अदुना होजि ऑनरेबल मेंबर न पुखलिबसि कमजोंगी सिजु समन खादमनिना समन खादमनिना लोइना संगागा सिलैबा अदुबु मसिमदि अखोइना खुदक्ता ऑनरेबल एमएलए याम थवा यावना ऑनरेबल मेंबर याम थवा यावना तौबी माना मासु चले अदुगा कोई गवर्नमेंट की टीम मा आदा थार कांदा केम नु सेमन ले खोल ले टेम्पररी केम नि कैफा अदो इंडिया की दी अमु याम लुबमना रिफ्यूजी सी यूनाइटेड नेशन दा रिफ्यूजी की स्टेटस साइन दौदमिना पूरा लीगली थम्बसु यादब अदो हुजी अखोइना थम्मिसि ऑनरेबल स्पीकर सर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सुमना असोमगी इरांग दो फरगा मोय हलनगिनबा हाइदना अखोइगी चेंग चाक कई खरा पीरगा थम्बनी अदो ngsaigi ऑनरेबल मेंबर ना हाइबिरबा परमानेंटली मोइसे परमानेंटली नत्रक मोइसे लेबम जाफम जे खरा फजना सेमबा साबा हैना तौबुदु मदुगी प्रोविजन दो अखोइदा इंडिया गवर्नमेंट गी ओना सो अखोइदा लेतबा अदुगा अखोइगी स्टेट गवर्नमेंट दगी इंडिया गवर्नमेंट या याब यारकांदा ह्यूमैनिटी ग्राउंड दा संगेबम लौरिबा कांगोसि खरग्रा अरैबा अमाउंट अरैबा एक्सपेंडिचर न तौरगा सेमगा थम्बनी हुजा याम सरुन युम कुप्पगा खोलगा युम सारगा लै पाक सन्ना कनो टेन गुम्बा नत्रगना जिंगगुम्बा खलगा थम्बदु मदुगी खुदोंग चाबा लैतबा आइदि चिंगी लमसु ओइबा अदुना अदगी अमुक खरा थिनदोखरे ते ngsaigi 10,000 की 10,675 दुगी मनुंगदा अमुक खरा 2,619 गुम्बा अमुक थादोखरे अदगी अमुक असोमदा इरांग लागदी अमुक संगे अदुना बॉर्डर से याम सांगबनिना इखोइदा सारमसे फ्यूचर दा इखोइदा याम साथीना थ्रेट अमनि सा सिमदि अखोइ ngase हाउस की खुतांगदा हाउस की मफम सिदैदा ऑनरेबल स्पीकर की खुतांगदा हाइजेनिंगी सिगी तौरैबा फिबम से अखोइ इवन मे थर्ड मे की मतुंगदा आदा बॉम सै कापा कांदा सम एरिया खरदा कोइ सैटेलाइट ना उबदा न्यू विलेजेस खर डेवलप तौबुए आई सैटेलाइट मैपिंग से ऑलवेज खोगी अयाम मतमदा तौरकान मोय सर्वे तहल गूगल्स की कई तौरकान अदुना अखोइ हुजिक से अखोइना याम कंक्रीट गोइबा हाउस की फामिंगाइसदा अमा सामानना लौरकांदा मदुगी थिगतलगा मदुगी भारत सरकार की मतेंग लौरगा खोलगा कोई हाना लेखिबदु लेखरे हाना लेखिबा मयामदु सर लेखरे अदुगा अनौबा हाना लेखिबा हाइबदि अखोइ बेस यार मदि अखोइ लेरिदना कनोगी इनलाइन परमिट की खुतांग कोई 1961 बेस यार ओने लेखिबा ले 61 की ममांग लेखिबा सिंगुदि अखोइगी परमानेंट सिटीजन और ऑल शेल्टर और इंडिजिनस हाइबा सुमाइना लेखरमिना मदुगी मतुंगदा लाखो सिंगुदि अखोइ फजना भारत सरकार दगी हेल्प लौरगा डिपोर्ट तहौद्रगदि अखोइ मसिंग यामजदबा इंडिजिनस पॉपुलेशन याम साथेना अखोइगी फ्यूचर द मदुना इफेक्ट लाकनी हाइदना इसा सुमाइना थमजनिंगी अना ऑनरेबल मेंबर ना ngasi पुखतपिरैबा पोसे होय थेंगे अदुबु थेंगसु सुंदोक तौदबदगिदि थेंबना फै अदुना महाइरिबा मयाम अमा सिदा लैरिबा अखोइना तौरैबा स्टेटस मयाम सिसु ऑनरेबल मेंबर नसु खंबिरंगनी अखोइ मी खंदोकपगी थबकसे हुजिसु दुम चथरि हाइतारे बायोमेट्रिक लौबा अदुबु लोइन ऑर्डर सिना मरम ओरकांदा खितंग अखोइ
ꯁꯦꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯆꯪꯅꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯝꯖꯣꯡꯒꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯒꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤ.ꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯣꯏ ꯊꯑꯣꯏꯅ ASDPO ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯦꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦꯔꯒ DC ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯨꯏꯚꯔ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯣꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 2022ꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯗꯅ ꯇꯦꯕꯜ ꯊꯥꯗꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯪꯉꯒ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯔ ꯃꯗꯨ ꯈꯔ ꯆꯪꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯌా ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯎꯁ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯐꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯅꯤ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯨꯜꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯔ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ irrespective of community kana oigera mapandagi illegally lakpasingdudi madu khangtoga deport tongnanaba bharat sarkar gi mateng loba chungani haidun sir mai khali thank you sir I mate khasi sentokjaraga eno tawje permit tawbiragadi yamna tanja saba haibi tare koi honorable member Lisho Shimrena magi calling attention na mo hujik pukhalak pese masida leader of the house na su karigumba yaragadi haiba yaragadi in the interest of the public aduga state sigi interest ta house committee ama sema haido hai government na tawbigadabani adu government bu thajadabagi wanataba government khaptana adum tawbibadasu adum kasu kaide ngasai House Committee, Cabinet Subcommittee, ama siyamaga mitop sangakpa haibi tare. Oi mitop si tongan na refugee haiba ma, illegal immigrant haiba ma. Adu mitop sangakpa si masi hanadi khanduk pa horame. Adu ga Government of India gi knowledge yauna, even Honorable Prime Minister gi knowledge yauna. Masi khandok pa hormamni haibado akoi su tabda yamna nungaije aduna hujik akoina tham akoi site gi haib jare akoina thamjaningbadi calling attention sigi makhada rule procedure conduct of business ki makhada masai gi leader of the house na puthok pi ki ba house ki committee ama shem sub committee ama shemaga madu illegal immigrants sing howjik changai ba kamjong da kai da leiba sidi kaino haiba tare masidi refugee ni haina adum lobbi ra chu yare matam khargi ni asomda Myanmar da nomen si laga adum pushback tawgi ba chu adum yae adeng asai leader of the house na thambi ki bado akhoi da record si census na recognize tawba census village aduga state revenue department na recognize tawba masi record loina leiba ngaktani adagi kayum kana sometimes akoi gi leiram dabdi yai karigumba leiramagadi haijabai wani TD na tribal development department na recognize tawba village khar su lei hai kadai phok leibno leitamno village siguma mayam jingse ngasai gi cabinet subcommittee amana thidok piba haukhibadu aina hansu thamjakhre madu yam nungaijare adu masi akoi house na bu yaragadi ngasai leader of the house na pukhat pi khiba akoi house ki committee ama semaga loina community mayam singsi loina yahollaba
चे मुस्लिम इसिनाउसिंगसु अदु नागा इसिनाउसिंगसु नहान अदुम यावरे कुकी इसिनाउसिंगसु यावरे मैतै दिसु यावरगा हाउस की सब कमिटी अमा सेमगा मसी टाइम बाउंड फिजिकली ऑन द स्पॉट अखोई मसी थूना अंतंग वेरीफाई तौरगा आइन की मखादा मोइसी पुशबैक तौबा डिटेक्ट तौबा डिपोर्टेशन तौबा ngसाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज यावना मसी अखोइना हौबिखिबनी एन ngसाई हाइबदो मधु याम नुंगाइजरे अदु मसीदैदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोइगी मतेंग हाइब तारे कोऑपरेशन हाइगद्रा मतेंग हाइब तारे याउद्रगदी मरमदी ngसाई कयम कांदा लीडर ऑफ द हाउस ना हाइबिखिबसु यावेबा मसी सिदैदा अराउंड 996 न्यू विलेज हाइब्र केनो सेटअप तौदन लेरमे हाइना हाइ अदु करिगुंबा मधु अखोइना अदुम चेक तौबा यायबा सिकरम मतमदगी संखिबनो 1961 की बेजियर से 1961 दगी तौसिरा 51 दगी तौसिरा 70 दी 71 दगी तौसिरा ngसाई ऑनरेबल मेंबर लिसियोना पनबिखिबदो असम दा करिदा डिटेक्ट तौबा डिपोर्टेशन तौबा खोटपा फॉरेनर एक्ट असम की तौखिबदो मदुगा अदुगा अमो अखोइना मदु येंगुद्रगसु अखोइ सिरिदा अखोइ मयाम अंडरस्टैंड ngसाई लीडर ऑफ द हाउस ना थंबिखिबा दो अखोई लेइबा कम्युनिटी अखोई मयाम नुंसिनना चानन लेमिनैबा सिददी आइदि थोइदोंना असोमदगी अखोई बोबो लेइभम लेइतबदा मसिदैदा कदाइदि असोमदगी फॉरेनर संगा लेहनसी हाइबसिदे आई कनाचु आई हाइरक तौ मानदबा अदुगी मथक्ता आइसु मतमदुदगी अदुम संगा मोय हाइबदि नतबा अदि नहानसु कयम कांदा आइना हंगजबदी कइनोगी वानिदा असम राइफलना कदाइदि इलीगल इमिग्रेंट अमत संगक्ति हाइबगी वानतेबा नोइना बॉर्डर गार्ड तौरगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना नोइगी ऑर्गेनाइजेशन से असम राइफल सिदैदा इंटरेस्ट तौरे बॉर्डर से गार्ड तौननबाना नोइना सिनरे अदुगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी नि इंटरनेशनल बॉर्डर नाकपा हाइबसी मणिपुर से पार्ट ऑफ इंडिया निना नोइनी अदो नोइना थौ तौदब्रा सिदा इमिग्रेंट मयाम इलीगल इमिग्रेंट चंगहनब्रा हाइब कंदा मोइना दुम खुमकपनिदा मोइना हाइबदो आई थाजबई वादेंते सुचोइ सोइना चंगअमगनेबा मरमदी ngसाई ऑनरेबल मेंबर नसु थंबिखिदुनेबा मसिदी वर्ल्ड की इवन अमेरिका दा मेक्सिको दे संग ngसाई फिगर अमा याम फजना डाटा कलेक्शन तौरगा वर्ल्ड की कंट्री मयाम जिंग हुजिक मसी यामना साउबा बर्निंग इशू में इवन अमेरिका की इलेक्शन द भौबा कैंपेन तौबदा मसी सिनरीमने हुजिकसेबा मागी मतमदा अदु याम चंगमे बाइडेन की प्रेसिडेंट मतमदा इलीगल इमिग्रेंट मसिंग हेंकले कोकले तौनरीबनेबा अदुना आइना थमजनिंगी लाक्सनिंगी पुनमक्सिंगसी समझलगा ऑनरेबल स्पीकर ना आयाबा यारगदी पीबीरो तंजा याम चारे हाउस कमिटी अमा सेमगा अखोई मसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा मसी हाइजरगा मोइगी फुल कोऑपरेशन अदुगी मथक्ता आइगी दिसी सजेशन की वानिको से मोरे हाइरो आई मतम अमदा हाइबा तारे अखोई पार्टी की सरकार कोलिशन गवर्नमेंट लेरिंगई मतमदुदा अखोई डिस्ट्रिक्ट अनी सु थोखिबा अदुगी ममांगदा हाइबा तारे अदुगी ममांगदा होजिकती चांदेन ब्लॉक ने चक्पी कारोंग ब्लॉक ने खेंगजोई ब्लॉक ने अहुम जिन ब्लॉक अहुम जिन डिस्ट्रिक्ट अमा सोमदा टेक्नोपन ने मोरे ने मची ने सिगी ब्लॉक अहुम जिना डिस्ट्रिक्ट अमा सेमे सिगी खेंगजोई ब्लॉक सेमकपा मयाम से इट इज प्योरली पब्लिक की कन्वीनियंस गिनेबा खेंगजोई ब्लॉक तगी ब्लॉक अमा खितंग चलगा किलोमीटर मुकुम चलगा खांगबरोन ब्लॉक अमा खांगबरोन ब्लॉक सिगी सिंगथक्ता ताखलगा येंगमा कांदा न्यू सोमतान मोलसाम मदुदगी अदुम उरे कबो विलेज अदुम उरेबा अदुना मसिगी विलेज मयाम सिंगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ना हुजिकती अल्टीमेटली रेवेन्यू डिपार्टमेंट ना विलेज न्यू विलेज होइबा या ओल्ड विलेज होइबा या मसिगी रिकॉग्निशन पीबगी अल्टीमेट अथॉरिटी सि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ना ओइरबनिना रेवेन्यू डिपार्टमेंट दगी रिकॉग्नाइज विलेज लिस्ट अमा
अदे ngasai marakta TD na pirami haibado madu authority di natre madu even adu su collection tawraga adudagi census government of India gi makhada census tawbusi census conduct tawbusi government of India gi Ministry of Home Affairs makhada tawbani census department na recognize tawba census village rumaga tawraga masi ID honorable speaker na iyabir kani khali tanja yam chare house committee ma ngasi mak adopt tawna ba ai gi site gi ai appeal tawjabani ko adu masi gi mathakta ai suggestion haiba tare village ki chief sing si sandian ne khalasi community budi meham laiminaram gani major community se aina sum yengjabda hanai yengjabda anan sina sandian assembly constituency si sandi anan community sina kano dominate tawba adi som thangba tengnopan se machi block sigi maring sinau singna aduna aina ama nitang panjara isidi moigi ADC ki members ni khangde village ki chief sing ni khangde kuki jing ju yaholaba chandian assembly constituency ki anan ge aina anan da hangure handak ki MP election da anan gi mi mayam laeba noi ji sumaina anoba village sumai sang ene to noi kala wai dei no akhoi di extreme border dei ni haye hoi atai jaga da leiram be yai ado akhoi jaga da di changak pang moida moidi haye somda machi block ta mo hangi akhoi machi kanu maring masen bhauga village amaga henjanaba khanabani da hada adum haiba masi aina haijeri sidi moina haidra mitop changa moi haibana tieba changam ni mayam changam ni mamdi porous oiba si akhoi gi Mizoram ga even Mizoram ga Nagaland border sidai da nearly 600 kilometer head leiba jungle sidai da tai digi changam baneba masina maram moiduna akhoi dai da yamna achauba problem ama kona su werkada ba hujik chik su oire masina maru oidna tawlibni haidna leirabanina aidi speaker sahib na su aidi honorable speaker na su ya bigane khali house na su kanamta na su koi gi site gi haita koi di manga khakta su leijabanina sai leader of the house na propose to we house committee sembado ngasimak house na adopt torga masi yam athubu matamda government of India gi mateng lauraga masi thidokna ba khandokna na ba dictate tawna ba deport tawna ba tawmina sen ai masi house da propose tawjabani Honorable leader of the house na pukhat pirak liba house committee ma semagi matanda wahom amata thamjage madudi house asina house committee semada yabirabra yabilagadi member kayan na sagani amasung masigi term of reference adu laptop mana chum moidra Speaker sir mudu takwi riyam sumi member ki composition se kaya kan tawsi ki haibse hujik adum lepasira matam ngaktang lauraga honorable speaker ki chamber da kano leader of the house ne koi phaminaraga khai muktang warsu pungom tong warsu lauraga composition se kana wohen sike kramai tawsi ke term of reference na kana wohen sike haibsi hujik heta open haibgi mutta honorable speaker ki chamber da ngaktang phaminaraga tawba aduna pharoidra maram ji aisu loina khangdieba mayam ji amaga suggestion tawnaraga hujiki calling attention ki sigi agenda sima loisalaga calling attention amazwali sil ani se loisalaga dum foreign gap ki da phamaga horen mathang ji tawge yani makha tarak pasi akhoigi honorable member Sri Suryakumar Okram na calling attention rest of vegan. Honorable Speaker, sir, under rule number 77, rules of procedure, conduct of business, ki makhada, calling attention motion is moved to Sir, I ngarangi question namada star question the live ne sir point si kitang hen badagi sir thamjagi ne yaring kai tension na ba hona jage. Sir, akhoi gi economy sida hujik yamna soe hariba akhoi gi Manipur gi economy sida sir, one of the major backbone is a business community, micro, small and medium
enterprises aduga Manipur gi hujik leiriba khoi gi microfinance tawriba mayam singsina small business singta makhoi gi kaino tawra lakpani sir aduna hujik ai detail kitang pijagre sir khoi gi Manipur da as of 2023 Reserve Bank of India ki report da sir Manipur's ki loan lay se 27,006.5 crore loans outstanding loan including various categories including agriculture, micro, small and medium enterprises, education, housing and others sir se laiba aduga total loan account na under priority sector I know jik pathok sakriba sector kharado aduda 1.20 lakh in 2023 da loan account sing se laiba sir aduna government na hujik laukhat liba measures sing sidi immediate need hujik darkar laiba measures tangak taneba sigi solok torisna sir long term effect da mayam na request torisi hariba business community sing mayam singsina request torisi moratorium si sahi ama sangtok pire maduna mukhoida sor kitang honbagi breathable time kitang pibiba aduna hujik Manipur da lairiba violence na adugi mathakta amuk len ta dana sir business macha tawjaba mayam singsi su sir yam sokraba hailstorm ta dana adugi mathakta sahi humpu humdra da tholoktriba ising ichaw amsu sir thokraba da bazar maru aina market area ki community singsta amna sokraba sir aduna loan loksaluriba businessmen mayam sing small oiro micro oiro medium oiro natragana lekai da tawba dukan macha phamjaba sing oiro loan macha lauraga farmer sing loan lauraga akhoi farming equipment loan lauraga tawba mayam sing sa san veterinary gi sa san loan lauraga laisalu mayam sing sir effect chauna laiba sir aduna ahanba July 5th 2023 the special state level bankers committee meeting se sir sina decide tawa akhoi gi state se akhoi the entire state se declare tawba ma dakar leba sir has been affected by riots and disturbances haidna akhoi chairman se chief secretary na oibi masida different member mayam ma yauraga SLBC state level bankers committee sina state se disaster, disturbance, riot state, haidana lauthokpa ma changba masigi moratorium si akhoi extend tawgen hairagadi honorable CM ai ngarang han uzai akhoi gi mingoina sum panjarabada babina group ki hospital ama sangaba hospital akhoi gi mayam sing sida khwaidagi chawna tawrise akhoi Caesar group am leire babina group am leire sir makhoi chingsi loan chaw na lawe na sir aina sum tajabada ai ngarang han honorable CM gi mahaki keno da news ta ubudu da sir example amani gatang lojabani ado moisi moigumba mayam am leikre moina yam lead ta medium enterprises ta leiraga su small da medium da micro da sir mayam am leikre aduna akhoi gi mamangi July 23 da lepki basina sir sida hairi si bank se huge stress laire asset akhoi gi asset moina loan lobo singda bank ta lairiba mayam sing se loan matam sana piraktaba adagi borrower sing se kanano have the P segment da laiba personal loba pension loba vehicle housing loan loba group amana agri gi group MSME gi group and other retail group mayam sing se NABARD ki recommendation adu loinamak loira matungda matamduda decision resolution lawkibasi relief measure PRC from 4th of May 2023 sir sahi si handa ki March ta waramani sir loikribse aduna hentur abanina honorable minister nasu mamangi March 2024 da sigi hindu gi pese da yawani sir assembly da August house da nainagiba akhoi gi kainom da debate amada honorable CM na Manipur finance su paibiriba finance ki portfolio su paibiriba honorable CM na Manipur
exact headline to sir that is Manipur Chief Minister Biren says most businessmen unable to pay loan haidna sir Hindu gi March ki date 24 to su sir thambikre sir aina hangjagi bangarangi star gi question du su start question du su moratorium sangtok paki si laibibra hangbada yes haina sir maina thambirei sir aduna akhoi microfinance association Manipur na su akhoi Reserve Bank of India da thajan giba report ams leire masida moi gi problems na karino haiba matam da around 500 borrowers lay haiba microfinance institute singsida Manipur da aduna hairiba moi gi borrowers singsidi moi de puba mokai de puriba mioi singsidi small business owner daily wages earners sing mayam sing anambu oiba moi property damage togre moi dukan macha oro amaro property damage togre adagi loan recovery sida almost 20% moi de singalaktre hairiba mokoi gi microfinance institute sing amuk North East Finance Development Corporation dagi amuk loan low ba sir IDFC Bank tagi Friends of World Women Bank tagi State Bank of India tagi Milap tagi SIDB sidmaina bank mayam acho acho bank mayam singde loan lauraga low interest loan lauraga somda muk macha macha mayam am pirakpa sigi change sir kaira agadi Manipur gi economy sida acho ba effect am lakada sir adagi similarly trade and chamber of commerce industry na su sigi problem si moida hujik lairiba sokriba mayam singsina business singsida mokoi loan repayment da solakadaba do sir once NPA taragadi aina haibne businessmen mayam singsi defaulter taragadi hujik si mokoi gi terms ki matungina loan gi moratorium lore matung da singdaba kangu si green line da tha taruk amal laigani adugi matung da yellow line da lakani yellow line da rate ta sakitari defaulter NPA tarni NPA taragadi business to mapunchi chupa loan nung tarukpa matam da Pangaroi Haidana sir memorandum mama Honorable Governor da 15 July 2024 da adugi mamang da Honorable CM da 26 February 2024 da ama thajan birami CS da 15 April Chief Secretary da 15 April 2024 da the memorandum sida yauriba makoi gi points sing sir ai manga taru khatani ten ai tentakna pathok sarake ahan bada health and its subsidiaries have sir adu contact incentive services hotels sing have tare hotels mayam sing se handaki irang singa mari leina hujiki wani ko ngasi ngarangi yamna kuidringai mamangi wani 45% drop in revenue adu karigino have the reduce in hotel occupancy aduga makoi gi sidana impact torise makoi gi associated vendors and services akoi gi raw vegetable raw meat atu atop hotel jingsida akoi gi associated vendors jingsida su yamna effect tawre hai sir education sector da sir sida su sound decline tawre enrollment akoi displaced mayamam laigramina especially private schools health sector da OPD yam handare resulting into surgery dagi emergency dagi yam handare resulting into 39% of income reduction 39% sir handare manufacturing sector da especially agri and its elites sir sida production constraint due to highway da lariba restricted highway access da aduga highway da sogla abnina raw material procurement da yamna sogla sir e-commerce and IT enabled services sir sida e-commerce ki IT enabled services sir it's one of the worst hit sector ne sir aduna state sida ngamakta dana atopa state ta survival gi satkhiba mayamam leire sir sida khoi youth sing sigi job loss kayam oidorino IT sector sida sir masim ai thamjaningi financial service sector da aina ngasai thamjagini microfinance institute sing sida sokriba mayam sing do sir aina ngasai thamjagini printing and publication industries 60% decline in workflow including commercial printing as well as promotional printings due to reduce in demand sir others the frequent blockade deterioration of conditions in NH2 and NH37 aduna sina essential items various parts despite of the provision of security transportation business continue to face significant challenges transportation
फजना चत्रबनिना बिजनेस सिंगसिदा यामना हैम्पर तौरे लोन लौरगा तौखिबा बिजनेस सिंगसे मसी यामना वारे सर अदुना मयामसिना कंसोलिडेटेड मयामसिना पुंछलगा RBI दा रिक्वेस्ट अमा तौजकी तौखिबसी July 19 2024 dani sir seeking further relief measures of MFIs and borrowers of Manipur amidst economic crisis in Manipur haiduna sir thamba matamda RBI na khumaisi RBI gi masters direction na sir sidama lay masters direction ki makhada akhoi sir when the SLBC State Level Bankers Committee / DCC in the view of that period shall not be sufficient for the bank to reschedule all the affected loan, it shall approach the General Manager, Reserve Bank of India, Financial Institute, Development and Department, Central Office, CCC, Harakanda sir. Therefore, you are requested to approach the State Level Bankers Committee, Manipur and District Consultative Committee for your district for necessary consideration at the end. RBI na harisina noigi State Level Bankers Committee dagi recommendation da tahon birau akhoi gi businessmen sing si ware makoi gi loan moratorium si sangtu anbiu at least a year. Haiduna sir adumaina sir thamai aduna hairiba sigi makhada Honorable CM na hanasu yamna maru oina lobi kibani Honorable CM na masi tuna Chief Minister da instruction pibiraga defaulter ta adringai sida ta basu phanam di yoram mani ta ba yoram basu yare mayam si defaulter ta raga khoi gi Manipur gi economy Manipur gi business community se chain effect ni mawong da kairak tringai sida Honorable CM na masi mutang mayam sing sigi awaba mayam businessmen mayam sing sigi awaba mayam sing si consider tawraga loan moratorium si sir sangtu hanaba government gi kari policy program dei bibage habidum tang sir thamjage aroi bada akhoi gi mayam gi kaino si ai point manga tang khatang pathorake akhoi na following measures sing se pakhal haningi madudi extension of loan moratorium by 1 year adagi provision for interest subvention, aduga exemption of GST and income tax, providing financial compensation to flood-affected entrepreneurs, aduga mga subuda implementation of economic package to rejuvenate the state in the economy haidna sir sidi mayam gi demand ni adubu ayabadi government yeng biraga aduga maru aina loan moratorium sangtok pasida bank ta karimta mangjagadum nati moide hena tong tongimni hena sangna interest thi dormi sir Honorable CM na masi sangtokpigani sangtokpiroi habadu Honorable CM na majung tang thambina ba haiduna ai thangachari Honorable Speaker bu matam khra pibigna ta thagachari sir. Thank you. Honorable Chief Minister in charge of finance na statement thambigan. Honorable Speaker sir, calling attention to Honorable Member Shushan Jogi. Maruna concern sing sagi kui CS the business industries samsa tokjari ba mayam sigi thokna riba irang china awaba nangnari ba mayam sigi matang da ukat pirakune sir honorable member na su haibi grado koi masi government su am serious when logna ram yujim Nan 3rd May degi thoi ba yamna thon inde ba thaduk sina mar kanda sound state ke economy da amadi any field da dum state sida effect ore maram di war like situation ni koi Manipur da lady se mamang ge ahor bakhara du de hujik ko di khara kitang sapare sir sigi se koi yamna honorable member na emphasize speak ba micro microfinance ki institutions sing musi around 50,000 borrower gumale the higher basing sigi yamaru ena khalaga ma di industry me samsa tawjari ba loan lawra ga tawri ba industry khara chawba medium ki tawri ba kambu sigi khalaga na koi last year koi sahi ma loan repayment ki sir sangtuhan bani
ꯁꯥꯡꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯣ RBIꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯀꯂꯥꯃꯤꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯊꯦꯡꯛꯁ RBIꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ implementation of the relief measures will be 4th May 2023 to 3rd May 2024 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ another ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯁꯥꯡꯇꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ RBIꯅ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ RBIꯅ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯕꯦꯡꯀꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ RBIꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯗꯣ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ RBIꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯔꯗꯂꯤ ꯊꯥ 2-3 ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯂꯥꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯎꯅꯔꯦ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯗ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NPA ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗ RBIꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯦꯜ ꯆꯦꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯩ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯃ ꯏꯖꯩ ꯁꯥꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ खितंग RBI दे उक्ता एडवाइस तौबीरगा हाइबा मणिपुर की पोस्ट तौबीबा याब्रा हाइदना मसे कैनोदा 2nd August 24 ए अदगी सार हता आइना चटपदसु कोइगी पार्टी की मीटिंग्स CM की मीटिंग्स अदुगा Honorable Minister Singh, Madam Unnaba Matam, so Madam Unnadana, Sir, Sumbale, Sir City, Madam the City, so Ikibani, Manipurgi, Lone Lorga Lady, Mayam Si, Lady situation, Sina Sing with the Yamwaga or any Yaraga, Sir, Masikara, Madam Kra, out to Yambu, RBI Gidang, Hibiraga, Natragana Kari, Madam Kari, the way again. The Ma Huzik, I positively carried the way again. 하이드나 마 아이곤다 하이리 아두나 아이곤다디 타자바 크르디 레이디 타자바 크르디 하이리바 RBI나 거기 relief 거기 including micro finance ki 강부시 야우나 아두가 industry 마사 마사 tawjariba tawriba mayamsida 아이곤다디 메람 우나르 마퉁다 finance minister 우나르 마퉁다 에 kitang relief lakra 하이바기 타자바디 레이 아두고 Ujimati Hybangamde. Sagi state government level totally loan Gikarigisi RBI Guinea, GST shoe Moilada. Highly Bamoigi loan gi post the state government Gis Haitegi. Any number provision Madugi Lubholgumaka Malay Taragadi, state government gi when they Mokoida, Waminariba Mayam say the Mating Pang, but कोई गवर्नमेंट साइट की सबसे ना पांगे अब तो हुजिकी RBI ने यार तब नहीं ना सही तो वो कि देखो ये एप्लीकेशन था बस कोई किसी में कैन एलिजिबिलिटी सी सर कैनोने में कोई दले रमी सी पुन्ना 3027.004 account है सी मनुंग दा इकोई दा कैनोगी मोई दा रिलीफ की थारे इसे only 35,000 का 888 वे मोई खंग दा बगीरा सही लाउथोक बो खोतो बो खबर दसु लोई हैप्पी में तो अतो इस मोई मैनेज गम जबे रे खंग दा अदुना हुजी आउटस्टैंडिंग अमाउंट दा इसी 10 crore का 10,000
215.76 crore ni. Si manungda amount eligible for relief si 8,690 crore. Means 2,049.851 account the waiver. Application thaba se walakba. Aduna hoje aina haje ki ba state level banker committee na chief secretary ke torokana koi regularly monitoring tawri ado aina thajabada aina RBI ne refuse or matung da aina honorable minister finance da haira kana ma nang da intervene to biu na haibus da I thajaba kidang lai ri aduna adu gi danja du taksan be lep kiroge adu ko hoji ki hairi be da microfinance ki kari gi moina piraga di lo yaurni na mai sem ko sir. Thank you sir. Honorable Leader of the House, kan taksan bigi hari sir, adu mayam na su business community su yam appreciate to bigani. Sir, I copy him tang Honorable Speaker ke through the IPC ke RPI reply se Honorable Leader of the House librarian basu yare. Ngasai State Level Bankers Committee SLBC Manipur gi sigi you are requested to approach State Level Bankers Committee. Ngasai State Level Bankers Committee na sir. Sigi July 1 da hamgriba minutes of special SLBC meeting haiba sumaina sigumba phambi ba man lairabra phambi dragadi masi amtang phamhalaga state si moina thankalaiba pot se reasonable oibra oidabra haida ai di moigi representative su business community ki representative su yaw gadaw male masida haire si sida director Institute of Finance yawre masida yawrisi local convener SLBC Manipur presented the agent item for sida loinmak yawri hai sir aduna special SLBC amtang phamhan biba kari kaibe lege sir aduna honorable CM da engon leijari ba special SLBC meeting sigi minutes sima sir sigi sima thajara ke aduga RBI na haira iba special level bankers committee aduga and the district consultative committee sina phamhan laga masida order amtang pibiro o hana sir hairi masi amtang tahon bibida kari kaige habnum tang sir ai thamjari sir. Thank you. Honorable Speaker sir, State Level Banker Committee ki se ekhoi 27 March this 24 sida phamme aduga the request of the borrowers for further restructuring of loans was discussed, following which the state government took up with the Reserve Bank of India, RBI, for extension of relief measure for 3 more months. Tha umdo orju sang to pi sahi du yaad ra tha umdo orju sang to pi on moi ki bankers ki pham ga mo request to bune adu dai da moina adu letter DIF wrote to RBI for consideration of timeline extension for 6 months. Tha taruk sang to pi on koi na mo I re ba moina tha umda hajar ga so to adu up to 20 September 2024 bo other liability se kaino the moina 31st July 2024 da madu state level ki thak ta tawro noi ki nom da tawro na ha state level ki thak moi nom da tawro gadi NPA ta yaw go da adu na madu ki potu pending lai adu bu music honorable member na haribad maina amu hanna moi state level banker kaino ki si phamal laga kari to go yage haidum yenge aduga ai athu boda moi meeting tawro kan da kari moi ge site gi kari to ngarang ate ngarang mathang nan moi be aina kawra hang ma kan da di sar masi hosi gi nom da set gi se level gi banker association gi nom de hexet ke matam da NPA ta ba khop yaw gani madu ne hena loni sing da awa bo ne na haiba adu wai further kari to bo ya ge sa tang gi Hoji house is in Nungten Jipung home power zone to